Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach. Pepsodent is. What when you visit? Onim. When you visit? One go school dakra. Nti woni ba ma ba ko na wo nan ni nyina. Me ne ba ma ba ma na wu. Nti ba ma ni wu ye na me ba me na ho. Na me na so yale da ho. Ye na na eti da ba. Me ofa dan da wo nkola no mo kru. Omo ba di dam ye de omo peko. Ena me che ma me ne say sister Selma. Ma me ni nkola we aka yekoda e da we na ka me bo anu so me ye bi bossa me wi abi ye hwi. Nti me ma me ne ye we film no bo masu. Say omo mo dem omo ye ponchi. O ma me na bo wasum. Me ba bi dua. Bo left and right. Nti on mo bo me do me ba kasa. Nti on mo do ko ka che me ba ko se me de kola na ba e no mo di juice and me sima. Nti na be ka se ma me dan we. One film na obi ka che se me bra ma me fi on na be ka ma sa chi. Obi ba me dan atakwa me bu po e no mo di ze ayi. O ya bambu. Ajo do so. Omo be hu iri na po. E no be ti o so to se ya de se ye study e ma no. Egu one side me di bambu gu so kra obo be hu de me da bo etokura ba. Ti me ba no so obo ko hwe me na ho se duampo po na yefi me da na fi eti obo ko e ko hwe obo ko e sa so ko e kaya e wo jeso eti obo to be de be ba do ofie e do be sa sa wo so video oh be ba bi kuma hu ye do akojira street ni so hey bodani e na obo kasa ye so na e bodam ni na wa bodam say dabi wa bodam ebi asado mo ka bi bodani bi ewe ehifo na ya no mo kasa o ba kama to bro say bi kuma o ti fio sisi ya be ka say Fred Selima o je bi o se de ja bi ba FM station ma good ba say no so o bu se bi no mo gu be ba se kan se ma e di bu na e di ma be no mo ba e ti e firo na be come akra be ko e na be kudu ni sister bi ba be sta o de won mani nyina akwa akra bi do bi na ye ti bi bonet to abonti podi e da e wa akra kasa e be de ba ha se na be ka che sister bi no pe Shesuma me so da be kuru di bubra no e do de homa ye wo kunu de ahin biem de wu ye no okay it's a hot body yeti a hot body ya ka de say me bae se me beji ma sa secret e da what to asase e se be kuru anti o ma be ska o ma be 38 million na ke be ya ka de say 40 na o bu yi 2 e de ma pedi for na o bu tra se ka asem asase no da hen asase no na o bu say wo ayi mama na say me kuru sister no the buto da no ma be ska di bi no I be this kind of brand ma be do to asase no duampo enen so ye no ya it say ska no ma capture mo person mo di ma wan to asase no ye hwi mi so me nim me fira kra ba bi kete ska bi na me ba di 6 million say 3 million ti oje 4 million da bi na fa be ofa no to smith wo o to be boy to be this kind of man e chire be saba na be ma be brand 2 million say study jade study be ba na 8 million what this kind of study that they change ska o de be ma be ofa o do wadi because me di hope bia e ti o de be de kasa na me kwa akra o be say asase no be twa ba me ko ba bia no mo dada me ko ba bia me di bu say asase na agree and say me di bu say that it me say me ka che na mu di bechi na buko ji sika o de sika no so ji ya che 4 years die sika ni say 40 million 4 years ni na de 40 million ko to asase wo hin e wo dia po sata na asase ne na bi I say full product na ayi asesa wa bete e dia de te measure na Debbie there ni ina wait we dey better le do dey style ben am me hwe big mama hwe mama hwe chance ni bia na sorry gina ho na me hwe ade sorry abusu ame no ade bia me na me pese me de abotre ene ye bra Facebook
Sha 104 tutu me ka ba hwe na ina we no o say da bi me na me ina we na me hu bi da gina ho maintenance we in the fosum na Saturday we o sha yeah according to science kire say obi antumi nto mo na we no yes said it now dress we dey friends say abusi abehwe na body ma me hwe nkwala no friend mama me ne won sha kwala sa na o mo friend no mama me da sa no he wasi mama me da ne sa na me bo big mama they say we dey eti panyini sha your friend say we say we friend say wana si bombi akon na yerade dada ho kaka na me hade no dan what you say where the omo ko space ni ja omo see to the cry emu ha da wachi me short times na person dey kire tiefo dey wo wachi no da obra for when you say Naima, the question that I have in say Mr. na me hade sisie be no dia wo nine ewen ana we ya no for no anso ni wenum na nkese Ghana Bible omo abaso omo ne poa ma Ghana ye Ghana as adenja yes omo ne provide Ghana nyama okay mo na mo shasa ye nuru ba bia be resusu mu wiase a okay negative ne ho akana I put for me and the guy. Okay. What is it? Debut. Auntie, the quacker and say me do. Auntie, o man to me my ambo me and sit down mamma me quacker by so. Mr. Meji Mr. na mamma now or this kind more in a year. Or some me jiska be a my assassin. Now say me na sem na kasa me kasa mo de me menti ase o. Menchiro mu. Wo ti ase de achem. De tie ne say. Yeah. Ni kunu one ne wo 9 no. Aha. Na be ma no mo wabusi omo asase oni ni nua no no mo koton ana mo de ni kunu chefa ye den na ni kunu chefa no de ba se opa asase ana ne ma mi nua bi meboa e se asase wo ho na sa that time no o ma no 40 million dabi we better that no 30 that's right and take 5 that's right enti me buy no o Jesus ka no no nim se wakoto asase no ano no na kostrage anya sika kakraba ana wati bia ma no se je na fa cement na sa sika na ya asase ni sika se o kan bo ma ye 40 million akodi no ho wadi asase ni ho sika nso a onfa ma ana wa ba se na ma daruma okuta odi amu se bua no se ada se ni sabe kan asase na ni sika that's all why na you just kind of no sika no ache intije so dobro da bi odobro na be ye plus e so tamse nti ko odobro na be je say odobro se sa asase no to afu no 100 million nti no hwe na nti o hwe asase na ho asem na ye kai wan ya me ma me kuma na me ka se me discuss what they say adija tonkrama na bonidi me ka hello I just adija me na me ka sa no hello no na opese o kan say aso fi be online so saka hello o hello ne me de kan ba ko me de mitmika right ante hello no me kwa no o sa amafo fra ne kan na me de kan ba ko na me he hello yes oh hello ni o ma wo do bi LA e bi so in long me ade e do so nti no adija nti na me bae na hima wo duampo me sika nti na me wa ha nti because mo ntimi amboa me na me ko ene yama miska so me fa twa nkwala me so me hu se me ni ba bi dan ti na me di ska no ba se e betimi amboa me nti se me ni ahodin bia me ni de obeboa me de tonjumu ina o de sika na wo de anyum na si na wo de anyum na si nti afi na maba me tonjumu nti erade beboa me o anyum wo nyankopon sawa amboa me a obi ani o why never bua me and me a metina we ya me ni ani da so obia wa ma me ni da so mama won ta o me ni se ya no da me pa o if you say wan hwe me ansa and I would ma me abusia we ya would ma me no wa na obebua me o erade che me din na ma me nkrahye na me fanta wa asem yo me meya me wuye maka se me ba be hwe abusia so me ni bi o how na rapper na and say me me ba okay maka se me ba be hwe abusia ene ento adro no kofie maka se me ba be hwe abusia
eba be hwe busia so mi ni bi o se mi ye den ma hwe busia yo bi e kwa mi ma mi yo me yo me ni mo kwa ya me fas an ayaka and me start me na so wija me me den dey buy okay awsamo so na ni ma na kikenzu hawa bande ko wa ni de Allah na kide Allah de malaikan de aiko suke duban mu bande kowa nazo duri nyanga na juje idona uya betire mu ati ase ne say je otu zia me na alima okay okoye no me ni obia ginyame ene abofo wasuma so mo hwe yesu una na ma wabofo debi yakopon okay me si me ni obia ginyame ene na abofo wasuma so mo boye ho ban okay ni obia bande kowa nazo duri nyanga na juje ido na magbawi asime tani yetwa me ni obia me hwe anso me ni obia but enyo no first one na e me de o ba bia woto yeah yam fa no wie high life and radio na I don't know me ba me mu keke na me to woto ye sa nyu me ma dia ma lady wate o nya 1000 ba sa o de nyum be ma no o wada roma me say ne sa nyu we no okay yanko radie be bo ami o oni mi nyanko pono sawambo ami o hene wa ma ha se obebo bito fo anu fufa nyum no be bo ami o madam o producer so body trigo sa producer de here onu wada o mu oni ya be bia all mo swadaka ene yakon ba sama hwe omudu for concern me say don't tell me don't show me you don't know what I can do don't tell me don't show me you don't know what I can do only my enemies they don't know what I can do only my enemies they don't know what I can do. You know, I want to me where you that be wait where did you me pay that's enemies where bad you get be copyright danyum no so me srem wa wo be fa bia ye be si wo ampa wa adom we de se si family to adom no ma be don't tell me, don't show me, you don't know what I can do. Don't tell me, don't show me, you don't know what I can do. Only my enemies, they don't know what I can do. So don't tell me, don't show me, you don't know what I can do. So I nyamba ko e mama na me ko. Asema na 5. Madam fo. Ke fa nyamba me wati. Me did your Ohemaa be family ya nyum sia. Ana me kai. Ohemaa be fire nyum ba ko mai sia. Ohemaa be. Ni di ni papo. Ohemaa be. Se sia na ba me beef. Ya fai. Okay. Na me ama wa ho fe. Obi antimi hwanra. Obi antimi ye. Only size. Fa ya nyum no. Me kwa me be ya njoma. Nti da ba na me hwe ni mu wa de beba. O de ba me kokra. Maybe don't tell me. Don't show me. You don't know what I'm point from your party clinic say ya de bia how bia no bomode na bra na ye hwew mu. Awie den na de ba. But you ready e wo ko no so onye mbokosa. De tene se adwuma me isi adwuma. Okay. Na me obi adwuma na obi introduce me ma obi. Na nimpa no me ne kan adwuma no sen ko si se me to adwuma na ko do lento. Ne do lento ni wi a the most ho no ko ne de from problem te no na me adwuma. Ba ma we atwa we do lento no e be do lento no ato tetre ho ne yema adwuma. Me dan se me to wi. Tibitu we dia ho ne me wi. Oto akodu lento. Okay, you foundation e lento. Na lento na area. Lento ne say wagu ayi de twa anya was gusu ahia na kabinja bobo na wagu ha ati to tetre no ati no wi auto abo roofing jo sa to aswe enti me ni pa kan ko si wi say sa na me de metu wi a me yere metu ko si na opemi adwuma me ma ye no adwuma me ko en so kate na nya mu ni pa no mo de mani obi say ni pa nye ba ni pa no o ye no mo say tene e ko no mo ni nyi ho enti ni pa no o mani jaye na me ko to aso me ko nyame no ko ni o to adana wi from network no washroom nim toilet nim corridor nim
kitchen ni na me de ma adwene dey enti na plan bia na dan ho see no yes sa put na square but no yi can say washroom okay no toilet no washroom no there kitchen no kitchen no there washroom and a toilet okay corridor me and kitchen ni nyina I no washroom na so toilet ho we ba cha ni nyina ni say bomti no aya na ufree wash ayina I can say washroom na I can say toilet na no ba washroom no say we be see ya toilet no be nkuma na akọ we ni honum sa yo nti yemi adom me yadwuma no wie ti bi yadwuma no wie na me ko ma me no say ma me kata na nyamu so na o mo de card yadwuma na ma obi say ngo on fele ba me re na tanya o yadwuma no me kata fele ya emwa me gisa me yadwuma no wie ansa na ya fele because o ka yense mesi ngo yan ka se so o ka se yan ka se dan na de bana to wie no na nka yan fele na nka yan ti dan ni so na be ya say emwa an o de ma dan ni nti e ba ya amoma o mo nyai na adwuma no me ni kan tu wie me tu ase ni nyina te wie a na ya fele ansa na dan na ya pege dan na ya fele ni ya ti dan no mami du e bi no adwuma no na ni ko na adwuma e de ni yi am na ya to de bi won ma fele ma ya no nyina ko de dam ni sei fele na wa ya yiri nyina fele wie egu abonten ansa na ye nya fo no okay egu concrete ansa na ya de ye san to fo atete tota ba fo nyina fo e wa dan ni okay ama me ka chemo say kata na nyamo nipa de nipa de area no na mo de ama nipa so o mo nya sa fele no me hwa o mo di le me na echina na se me unia ma me me fele de no ndimi wi am bisika na me bisika what charges say from I don't know to already me charge ne ho no a wo se ye obi adwuma na nka wo san kwaje aye no e wo charge say fele ne de na me ko ni man charge da ma me bo obi pa ma obi kan ma ye ndi de bia no ni ba no me try machine pay ono se machine ni 200 series iyo ndi ko 4 days ndi ti ni ya ko see na me ni actually ko see 50.5 million de bia 200 series ana me 200 ndi me na 80 series 800 series yes there be oh 200 400 sa and I'm ko mu na say you come 4 days but for example there na label am find on there me try to pay 1.5 aha nti am wan say 5 bi abeda so sa kafra nti mi wa kwa balo ko e de fele kwa ma fa nka mi me balo na me de fele dan okay ma fa nka no so wo say adwuma na ye nya ye ntino na me yim frim afi ene echina skano emai fine adwuma ma ye adwuma na wie o ye bedru hinfa ba tru nyina de lent na wie o de na dodo sen na ye say adwuma fanse you come almost 1 month 2 weeks or so ni passe na yi ye say adwuma no family ma ko kam na levels 2 dey bia me boka 7 million a de ntina dey bia yes sa into 7 and no we ye ho adwuma no humfoni ho funi di nyame ne kwani ne okay hwe we ye nti me fan say bibi say na we ye ho adwuma de say ya na me ye nti we na do lent ko na no we dey mo to so de lent na wi me dey ndia afi na be bo lent na to so okay we need mo to wi a akasa mo de roof me guso okay so no to do baby a ya de I say Bobby in Bihon. Okay. Tiansa want to so 3 nsa no be boso. Oh yo. I feel na manya picture ni. Sa me de ko ye. Na me, edwuma me ko na kwa no. Pillars we me nyina manje omo 1 cd. Me ko na enu kwa badwuma ho. Me ko me de nsa me ba tro awie me ya den. Be tro abu. Every day one ni nyina no. Me ba ka say, e na me tua say, interest be pa na wa. Eni wonu o sini dan wa ma o sika bia sefa bo ho bra na. O ma me sika fa de na me ka ko en o ma me 8000. It 8000 no esan no me san ko another chicken wine ko je 4000 kan ho. Na just anya wa obotom sika na de ba na ho bra. Me na me hu sika na me de ye ho djuma. Okay, to asa. Iti me ye djuma duru wa bi ye abeka be nansa ama ya wi adwuma no na me ba mo nche baka mo ma me adwuma no me ba be wi o nti e ba ya be wi a mo to music am ne because me adwuma no ma be wi afi me ko bi ze ma me no ma me ka che me se ni ma no ko kuma nti ba ya me ntwen ma me ba de ka bo me se me ba be wi adwuma nti e dia o se bi sika me o no ka che me se me ba amana fe so ma me na nka sika se me sa me no ka se no ni say adwan be wie ana okacha me say me wan ka sem e ni adwan me wie ni so wi utu emeka
Enti 8,000 and 4,000 the other home. Aka usika saying. I can't get 5,000. I mean, why? Or somebody to let bless and missing for the car. And then use them, I didn't home because when you been free. Into 5,000 and Uncle Woko. Yes, then the chairman for car. To us way. Because man, we do our work, I do a base car. But when we are, says can I make a you know, you go to let bless and then missing. Missing what you might add, then, pa. Sir. You know, I was telling us and go to a also quantum because man is one quantum, one quantum. A baby too. More night man with lives now, who's going to come. Okay. Was all you intend to buy on Sabbath of them. No delivery. Joe. It maybe, mammy. Now, you should not make my friend and the bapan and say, ah, mammy. Yeah, my friend of a call because me want not a man to grass as I me as a man to Juma. But I'm thinking, my mobile is a man to buy. Papa is a man to buy. I'm going to say, I didn't my mom, I'm not here, but me why? At a spot when I'm here, a man to Juma. I'm messing for your sister man to the Mutagunda. Oh, mammy, maybe you're going to be there. That be, I just was saying, how about the crowd? Would you do? Me? Never said, the young one, and the minister will be there. Having tea. Sir, what do because this is Van ministry. I will take room. Oh, I just want me. I'm sorry for the first time. I'm a child. Okay. The first one, I said, Yamiasa will. Mammy, Mamma, we are no messing for yes, it be movie cement. Woman, we are papa. And Yamia some cabby beach, Martin, almost Martini, Martin has answered me. So, didn't Yamia some 2 or more? Mammy, dear. The Ama will be no catcher of some no messing for. So I say no, dear Yamia can be said to Munyai. Mammy. No, no, for the American said, the American said, at the end, and you would and cover. If he said, Bible said, you will say one near them when you saw. And now, Chronos is an idea about Yami. You because having a yakono, Chron owns how I want to go money. Sad, or better. They have been having on a Yanako upon 4 having her. So I can to go having money. Okay. But so do I used to wait to what Jan get. Dabby, and into one member and was saying such a yagging. Send a better than one cassette idea with him and the Bible says, and some a baby as I say, you hasn't ever say, it was I don't do it up and amen. And Sunday, I never say, I say, amen. It is a good one after my chance, and then or the other, and a mobile do you. Ha! Uti nyame asem na tie no yo twase ba wo se na asem bu yasi nyina and sana obebo ayda waba amen timi ho mani mbu wi ade ti dem kan say we mezi obi sement obi die mfa me fi se be su adwuma me masa on tem sa dem dana me so bi da because me say pe madi fo nyame anim me say pe mani mbu ade me so bi ade da ti e bi aka so e be se kwaso e oh bona manya odema wa fan so am fa ma wo a okay ti asi ho wow me mamenka wasembi me bi ko yo bi enyo wa omo so na me wa na me pepa ne kra pa ne disem antalebi keke yeah me boni pe me sem papa me pepa ne we dia kwa ya fie na papa na se ne fa na wo ne woni fie na ba yi ma no ne dem ne hu se pa ne dem na so ade de me yanti ne ade ni we the whole Ghana eni mama de me na mane and me ba na nta me fi pa ne no because enya me dia wow and now I saw them na ba wo na me do so say so be ade the whole man so far yes enya wo dia o yes I wo before me anim nyame na yeso na heaven na yakono aye ne kuradie ani arabo tene ne na de ko heaven ho no na tie o ka heavy enti e bia wo ka se obi o wa ba kunti o ma wi cement dan nyom nko heaven na Bible say the only who want to no kan ne money chin yankopon no na so onu so onye bi ma Bible say oyo tinu yankopon so den fun so be den be je tani pa no okay ni so oyo money na so kan yankopon a o den fun so nya be chawo me kwa se wo ja ha onya biem eti mercy fu amaria for cement nyina mercy fu musiye mo sound and wo ka kire wo no yesi mu nyina mu nsesa anya sa heaven ho mayra yento ayenko ma metro so a in fact me ya pa emma cement man ba no na ya 10 bars in this kind of see 8.5 omo ka jam say mamo omo amanenti no 50 da so ne muntua nti in fact me ya so fine se muntua fine se me na mama ni ba ne ba eni me ya ma ya cement no wonum de ba wutwa afoni to wutwa picture to
My friend, I'm a ray. Oma be hwe. Ana mo me do no mo so mo ntua. Omo ntua ka the most 50 days than no mo ntua. Because ni pe o de ban ade de bo word no 50 days on the ban there 50 days on omo nje omo ntua 50 days. Na no nya so say na connection na da. Because emergency me here the ade adwuma. Ana no so me ye no so nya kono mu. Okay, so then na esi ankasa. Nti me adwuma na wi mame. Matu adwuma do lanto. Can balance 50 I can say 5,000 and Saka. I don't know, na Saturday I'm a beefy, mammy. Obi am why the woman. It was a weekend, Bema, as a Bema who fee. If I saw this Kakufi, and I said, you know, any day. And you will be bad here because I don't know. Miss Film is like 200 cities. Send an aka crab woman. 2 million, and that was not a car. I said, a coffee. I don't back home, I say. Oh, I've got 200. I said, would be Faka, the Akano de Kay. Debbie, I must say. So, weekend, I said, I don't know. I know I was not putting another weekend. Okay. But it was go on dear, and can even put money the weekend was outside the back. But 2 million, and now the ADD copy the whole next weekend. What you show side chick Sika won't be there. David, kind of money there. Moses. David, my name is about 10 on furniture, 7 or 4 be there. We are sure. We are here. Sure, have you no? Oh, me yes, I didn't believe that. It's too worry, we now a virgin our way. Oh, sir, me who in dear. It's furniture. Who worry, no, more worry is any. Oh, once 7 years. Oh, now 7 days old chair. What trata hawk on our better say? Sir, and then Mr. Mukra. Mammy, I'm going to have in trouble. Yes, because if you ask him, so when we dear brother cream, not a hell of your hair on my. Bonu ha ho de na wo ho enyema ho na ehu sa when your vision be anare de wasuya na wokan o vision ni manya bebre manya bida unya na ho te say you ja any podam ba wa nse unsu anu na odam sa odam abribia na no obi vision nya so ko hu Michael Jackson o hu na hu no na me de me hu is ja na ede ai ni podam okay wa hu amanifo bia nso nipa na mu nipa de me hu nipa abrofo abibifo nkwa nse ahye me che say abibifo na wo ho ana abrofo ah so obi a nipa bebre obi a ho sa wo be boni bia no say ja na odam bi de wu hu ye na me bisa me nipa da me hwe no mo ye o mo donso nipa no donso ti abrofo ka ho uncountable okay what mean kan wow o he tie no ana mo ka dey oh say ye hu shisho ma say ye fu ja ni mo ase ye hu shisho ya ye fu omo hia moa the free one na yes side check pa there because o tie say na what man say attach ordering yes ba onya wudi a only is not do because when we stand come bim yo is that it say we say you catch us or brought to the next level wo ya me say the tata so dem ma ba ha de ye de ma we o tie say no eno na but attach ordering ba wudi a when we stand come bim because I'm not going to some of them. Oh, be about ya, preco, as you are out here. Okay, oh, you would be a berry, when you would be, and you only be a Nissa, send me our case. I know the I won't ya dear when you oh, me penubia, I had the better send me to not for a quite common so. What's a cake, who no more, or quite so them won't you, so you're the AK, a better channel. Oh, you dear. Unya de hinani woni pada sene anu nim to oh minimu to de yantu ma be ma yanko hinani woni pada sene hinani she oda sene hinani wona we yake ochina ko na we furious wo onim to but say you know just all memorize answer yes snap it is say oh preaching na ma beti ni so awie na Temenka Nhyira 104.5
Asiju adwumadie no ya tudi obra na wagye so se no ne de wankasa wayere wo ho na wabɔ abraba na fom nti edu se ye di obra ho nkomo se ya ne amehwe firi wo nyina ne se obetena sikom na wo ne anante brr ne de wo akɔ kosi se no miensa ebebɔ na kakra abeguso ewi adrobafo nyina ma me ncheche amo passenger fo mu akwanya tikai mu na mutie me cheche amo pa sanso na dwa hudu nyina mu nso me cheche ma adwadifo nyina awie titiriw eye baby a wote menken kejetie Dubai ejani nyina headquarters eho na memene da ye bebo ademu ampaya ebedwa sa ampaya nyanso ebeji se ta anyeta ebeji tu se na se ebeji boom na kire se say times ebia meka ho me cheche na nam han mo fo mo de dwa no nyina na fei meka kire mo se yaba no na enenso da foforo mo don ti na dwumede ye base ya ne ya toa wasam ya toa pete ba bia sabe ya wo benya bi na wa share ai pani na bra Facebook se na wabo insura 104.5 ya da mo din class captain compound prefect boys SP girls SP obia eye na dwuma sede ese wo honum de obetimi aye aboa me ne se obehye chema obi na nipa no meka ye ho share no ne se wo de call WhatsApp contact adofo bi wo ka kire wo se wo momra meka ye ho na ye ni dwumadie no emom kama sede ese se ekọ enu nti bomaden a YouTube ni ye Nhyira TV ho nso ye demo dendende wo ho Adom TV de ye wonim se ye waze oye na ya drew TikTok say ya TikTok honso ye di eye hurodo rada wo ho honso betimi ahwe ye dendenden wo ho bo Nhyira 104.5 wo TikTok wo benya ye sanso na obo official Ohemaa B wo person follow me ya dem TikTok no so edem wo ho entibo a ma ye ntu dwumadie no empete babia awie midi mabo akire odada no nenso wawie afutu a mede ma wawie kakra bi abrabon ba bia wo baduru no eto me bia wontimi nkonkosa de wo wachi no ne ma wa ye atwam no wa ye records no da ho na eso sa opese wonya no yi a mesere su kochi adaka yi ala mind obi de nasi aka homa no mu ana won ma su kochi adaka ho condition ye friend sa muntwa jantuma ye na ye nkontententem eti wontimi nsan wachi enkonkosa abrabon ase fufuro da bi but baby a waduru na obetimi aye ntotoye obetimi aye niam nyina yie na wanya wiye pa enu nti na Kristo ka so be ma ye wie pa no enti though no one can go back and make a brand new start, but you can start from where you are now and make a brand new ending. So pese wie enu ye ya enkwada ma wa ye atwam abufo nkete atutra se obi ya brante no na ne kokko ha no pa no opentokwa pa waye tutra samo a wodi nyini akɔhe jato ho sebe ya wie no be fenti fasuba foforo konkonsa wadi nkrofo ho konkon ya buru ni asa woda so akuram aha so pese wunyini kyane wawie ye no ye fa bomode ya na ye nsesa ye ntoto ye efise de waye atwam no de atwam nemum de aka wo anim no obetimi aye no yie ntimisre ma wani na ho na hyehye wo nema yie fise ahyase no nya den se awieye no awieye ni asem the French Messiah, the French scholar, the French bulldozer, the French president, the French the French mage what na say enrada sede wodi anwona kasa tu yefo no ene wage na dwa minim kasa ne wo beka de nanso yentimi nkwa echi nkwa sesa abrabo no but baby adru ye betia sesa no na awieye na efe merci yeah Japa derrière. Japa derrière. Derrière. Oman. Japa derrière Oman. Okay. Yeni abrabachi sanye. Okay. Japa derrière Oman. Ou bien. Jamereux. Ouvre. Yes sir. Oui. Yeah. Yeni abrabachi sanye. Nemum ya abrabamu. Nkanko. Aja what French no ho. Ka me ma wote ne to ma me hade zia. Okay. Ma me ba kasa foforo enu awoka se wote kasa hodo be nso. Yeah. Nti twa me foforo we ga na obeka de. Oh ma me nko
Brosa. Brosa ni ehin for kasa. Brosa is sashi. Okay. Ubate. Oh meko. Yenko e. Amiti kasa betu mi. Minim dada. Yele. Ese. Yele. Abraba my boy. We did them yenko Yele abraba my boy. Easy ya. Hoy. Nemum. Ye we you know. Okay. Itima de wa tenu. Usa ho. Bonsam makasano. Mese bonsam makasano. Fine. Won't kasa. Onim na niso. Enti de oka ye dey. Anyi. Brosa. Okay. Don't say when you wo brosa. Oh, okay. We ye brosa. Okay. Ti dem kan ya no wa translate no. Ye ni abrabo mu achi san ye nemum ye wo animu. Iti ma ru fi. Oh, me dey hot there now that time na mapum coffee dem. Okay, abusia said maka kira no obrade ye wo ha obi asem yetie. Enkomo bebre e wo ha. Nanso me bomode na yakọ sankore. Enkra bi fi nra na jo. Me fu yinya ahome. Kakra me dem se bia ewudie bi mpo ana bibi na asie ana ba ma bi a wone na yire ntam na bone bi asi no nsia kra mo ene efre me ana no nkro bre mu mi kotie na mse be me na wadaru mo eye nkomo ben enkomo no ana me twen me nya kasa me twen na me twen ti mu mo ne enko eti yabekọ ne akwa kotie sa nkomo no sedi asempoti ne ha be ma no a eti wode ma frefre bebrebe esa no na fei awarade when I was about I say no sanyum no oh una okay said that una na oye who producing maso menko dada nyina bia nka ho dada nyina bia ni we ka ho na sa video no de ho me de beto ho ana ai okay me pesa ka betie ne voice note no wie enso na ntimi nru ha da yo say ya nkomo ishi ase ene ade nyina nti ure ma ne nyina so na ekwan a studio manager be bo ade no ho de me no omo enso aye nto adwumade no so enti wonim se ewiase wunya hu kania na ye o ne me kire no na awade o aye nkrofo pi edadwene be man say ono still enye ready oh baby awu ba fan bo fa wa ne hwe se be ya enye ye ho enti na yesi next time mu ba djuma mu mrantem no na mia no me yosa enti no okay mami enko okay say ebetum but enko mo wa hanum say Rihanna efrata semanso eno si Kingsley wona vrongo ekwan a Kingsley de na faso no enye kwan wa chese wate mekwan ye ne ho ankasa emo ye ne ho hwenye meba sankore na ma bedi nkomo no na ma mene Rihanna enhyase na voice ne ye ready ama ba ho sisi a ntika ho bra na beti asem we bi na amfa akọ ho oba o to say bibia ye kama adidi awade o match your voice what you say ai na men komra sa ye ready nso dia are you ready na ye nkotie no mre na ye mehye nkomo na se nti ma ne nyina so morning papa it's say Adam was where boko oh okay yeah if I told you if I told you I have a person here I can be sworn in my hair with my boy. Oh okay yo if I told my dick and Bahano, the Bahano Corano, got on Corama here and I had oh, the Bahano. And the other I'm ready 2 years now. I had every born or free. And see,
Wait, who bad no, Wait, who bad no, Pana, but Yatum, now so, let you know, one who are too wide. I know by day. They say, actually, no, one who are too wide. What do you think I did? Yeah. What the fan of the and see, Ada ya umo musika kesi ana. Ose. Umo musika kesi o. No so para dia. Wa ka dawo ne so ko ba dia. Mo so ti mu ya de. Yeah. We do so ti mu ya de nya. Nya de o ba ta ba. Yo. Eti ti ya umo musika be se, sa na mpese me hwe bia na esu ana esu ana mahu. Ayi bi won ma won. Bi won ma no ba ha no. We to ba ba here. Ga ku a we ti. Anti wo ko no. Bi won ma no fra say, ya ta ko wan ga re re. Ya ta ko wan ga be pa ayi ma ka ska ma no. Ya ta ko no wa pa ma no. Anti wo ba na wo ko we to won ma 1000. Bi won so a 7 million. Sano ya na wa ribia rianza na wetu ya na. Okay, ba ko ndie na kure mo dia me ye. Bye. Ba ko ndie ma we. Okay. That's the ya sika kum ye gine kwakuo na nka se num pachew. Wo wa homa no so. Papa. Mama. Na what to say? Akofo adum. Yo. Odi ane baby a wo sesi ai. Your friend Ohemaa Benewaa. Yo, enkoba de tu mani ma no pe wa ntimpesa oba de tofa ma me. Wo se dia pa na wo hia sese. Ipache o, me he oba opa wale. Ami natuna. Opa ware. Pacha. Ade nti ana wo hia bi wa no monyum. Enyo dia ma no bonyum ba. Ba ma na bi nka na kore. Oba bi adi ubone. O bebe kra. Abedo do say. Dia si o para dia met maka se bete 4. Ba bete obi ho no mu a o na wo na ka me ana dia na kra de bebe kwa. And this am ye oba o dia si o so be wale. De o ba kun kra. Ba mi ni de won kan ho. Wose nipa na wo ba ko a wo pe ba de wa wo mienu de wo mpe. Da bravi. Kon ko na ba kan ko la no. Asa ade nti a. Ma mu se. E de nti na de wa wo mienu wo mpe. De wo me so oba nko anyina ba di na chi aba. Asa ba bi a akukọ gina na hwa na ne mansu gina. Aba ba kon dia. Amat ma yo mu mi ni na. Wanya mfie say? But me wa 35. Adwuma ben na wo ye pacho. But me ku adwuma. Yo, 80 day wo hwe a wo ba akoro no akohoma sen na betimi abo no. Ma me no kwa de. Ai de ko mo de. Ai de. Anu so na be ma wo ba akoro na wo so wo ba wo betimi ahwe no ana. O za ko homa de. Wow, but the wow didn't there. To say the Ohemaa de a coin biasu. Obera. Oh, bo. Yes, sir. Catch it. Uka when he say me na magic break akra ama wo. Akoma say ebi ade bia metimi abo 100 cedis, me abo 150. Na fe ye kwa anim ntam. You one day bia meta 100 cedis. Na ubema ya adwuma usisi mu odene. Awe. Ana rawo. Oze. Metra say ebia na ma na wo mu disappoint you nyina ebia na usisi mu nya den. Bia ubema ahia kase crayon say ahode ne te say. Mama na kure mom de won o. Yo ba bia no ba hu na no eran. Bi na no na da. Enye ne sa.
me come so me say wa wo dey ti say obi mama me mre oye e wo misisi minima to pabuo me be me so ana na ye hu ba bia ye ko oh bo to ba bia ye dan oh ntan chen fe say ana say what you say hu dey wo soro oh da only there oh Akasa tunkra wi ase nyina etie unti wa tunkra mama no wo se bon 1 bon 2 fon kan wo tunkra ne enko yo mara mu kompa bo no okay we to ba so pe no so ya nyanga no ka ayo le karamoni ba wo le karamoni ko ro be tu ban kwa da a kwa nda ho anti the number ni 055 666 3198 055 666 Nhyira FM 3198 Wari Ebacha pass of you obisa wasamba kwanza wako enko na me but a day enumere onu pass one I do no bet na kosai ah do no abunyo ba na do no the whole night no bet na kosai oh man kwa na oh man kwa for dem aha mo ya ko do pone pa obe kun bi ba oi ma bi da to ai yo pebre na obi ahia asem ya na ya asem o asem we wa hamesa yesu etie nkofo enti pebre na wa fa ho be kire wo tv no so na ni pe hunu na fe ye hwe why oh meba onum oh meba mate yo ya da se why yo we da se enti Mr. Mubantufo mureye number we nya modia e bon wa fo nko a e dey 100 cedis wase ne sisi mo de ne be man so wa fine na fe de bia no woni wo fi a 4 times 7 7 days be wa and 4 in 7 days so 28 so de bia 4 do other 4 another 4 uku other 4 ya other 4 sa na se na wotuna kwisi ana ma bat no na betumi afesi no sa enti no well so ona wane je no phone no na there okay eti misamu over to you Jolate obi nkomo a me say anu na draw friend me Ohemaa bi bajo drama ni o na asem no ha me pa ni no tie me nam simpacho metiu anope was na friend me bo 9 friend me bo 10 ti mechi no yanko o sere me ha o yanko fo asembra ma mentiu abajamba anya bone meni mi kuna na yete ana ni ntam yenya ntoka wom ana mi de ko ofie be me ba afie no mo na butere woni ukunu sase waye ho ade pachan ba on ye wie de na meni nanya issue ben sa na like na buruwa na meni ne wo ntaburuwa na wanze o ka asamana eye me ya me keka bi ma no o ka de sa na ya na ye o ya otimi ka se me ye sabra en da kwan sa wo se me ya nso na o ka se me ya mitimi ye aduane so se wodi we egu aduane fa so di china gu ma na se wodi se na me se ade me ye aduane ye wo na wo ye aduane ntin eye ma ne nche chen da wo se me ye de me ye ntisanyo ma na me ne ye de anye ntoka wo mtina ye ku nti me wo mbake so an mo kula mien nti wo mbake so ba be man ana me bo akwan pampesa na akwan so se akwa oni so ma ne chance ana wo yi pampes no nti akwan na anche na yi pampes na fra akwa ni na akwan san na kaja san man ka che wo se akwan na ya jana ya ma be yi pampes no na bro me ni abro no wonder ka bi ma ehye me ma me de me se ka bi ma ne de o ka den na hye wo me pesa asem kro na ti aso o kan o de mabusa fo na ka mabusa fo antiti mi ye ndanu de me ka chan sam ne enye mabusa fo na ye de me ba wale ase me na me ye de me koye makra bon na sem no ye de me ba wale ase nti o ka asem anu fa mabusa fo ye de income ndanu de me nya asem be blo won na me ye de because me de me ko fie
nti ne ba be ma ne de ebe to so e wo saa yen kasa kete no so ye de etwi belt na de e boom me to boom de me kasa de ne ba be ma ye wo kunu no ana achan na onim say ye ni ase atem achan na ye bufo de eno kra na so ye wade na ye wahia o ye no wo trim empie wa no achan to aswe nti na ye banto kama me ye de me esisa mnyama ye de ekofie ti me ko ofie no me fio number no what 3 months December no kwa no ba ko no what 3 years nti me ba won hwan kola no ekopem de won hwan mo nti me ka me ba mama ye de mabo na me so me hwia adepam nti adepam so kwa nti me ye de enkoko hwe madwuma no na me ba de me ba da me so mo bo am na ye de won hwan kola no ye de emma me nkwa na ehia me wo free be ma na nche be sin ba wo ma me mo ho no wo free ho de asem na aka chere be ma no me ka chere ni say eyan to kan me ne ye anya ba me ni issue de ba me imagine na me say me ba fia na ne bu line e bu fo ye na e bu fo e ba for my bed e be sa ba back nti wo free ho no ma ba fie no de de ne free be ma ne ho de ne na fa de ko me sam nyama free ho na wo obi a woni be ma ni issue e bufu keke na ba na afa wo ne ma achan sa ne ma na de ne na fa na ye mentade enti wo ko be ma no so anka hwe wa se wo so anka hwe wo ba fie so ma me mi sa se de enti ne wa ba acho mu busa me de amu busa ma me ka ma num se am chono am ka se de ma ya ade de ba no na me ka se minim se ma ya de na ya bufo na ye de e ba asa nti ma me go de ko social welfare e wa ka jo mo se nya bo anu ko na me de mi hia ni bio nkwa na pese de won hwe nkwa na de emma yes o tie awareness na boy no wa dwen so be janda da na yesa me janda no won hwe me ni nkula nti na se na me ni odoma ni bio obi hwe wa na unya doma no ho like no ma me ble wa wale na se wanya vie say pastor 25 ana o ba panyi wo say 8 years ha ala babazi wanya 25 o ba panyi wo 8 years 25 minus 8 be ma o say hey dabi o ba tie frim 25 minus 8 ebe ma say 17 17 na ukoshi ya Vezai Kingsley Pachan na usha Kingsley na virgin ana Pachan etide na Kingsley ka kire wa at age 17 wutimi ne tena Kashaka so mnim betina ede na opese say Kingsley nde na opese oyema o they say the mihia ni so onhwan kula ne mama no kwa na mihia na mesimi go hwe madwuma no kacha ne ho e wo ahoma no so ka hello che no hello cancel Yes. Toma. Wanti twi. Wo ye den ne dai. Ne ka ye krum kasa. Sa, na me meda na ne na kasa. Toma na se je say. Good afternoon. Ani o kan maka on na there because so wanti twi pa kasa ba bia no metimi ne naka. Ono ti bro. Ani ne nka bro fo ansa. What's your who go school do say? Jesus one. Hey. Say no ade. Bro say. Hello. Yes. Really? Yes, madam. Hey. I'm fine. How are you too? Me ho ye. I friend say Rihanna say asem ketua bi na ba wo fie so say wagya wo ne nkoda ne hwe kura wo nhwe wo mu aden why odey What did you say? Can bro from China na dey do ndi ayeden your friend say Kingsley o say what the cancel hello Kingsley. Yes. Your wife is here. yeah. She said she didn't take care of Nemano. Why you don't want to take care of your child? Come again. Your wife is here. She said Oh brother. Since he left from the house. Now what happened?
Hello? Yeah. Are you getting me? What happened? No, can you tell us something? That's what I'm saying. Now what happened? My mom, I said never come back for 30. Okay. Kingsley. Yes. What actually happened between you and Rihanna? Because she's telling us there was a little dispute between her and then your mother. You just came in and then started beating her. She left just because of that fight. And ever since then, you've never given any money to her. What is the problem? That is what I want you to explain. Okay. Thank you so much. He said he insulted my mother, right? She didn't say insult. I think she said it was some kind of word exchange. But this is insult. Oh? He didn't say insulted my mother. Oh, she didn't. Okay, the answer was that's what happened. He insulted my mother, insulted my aunties. In addition, I came then I was to talk and he added me in addition. But for that one, I'm not having any problem. We fought and he packed home. We follow up. The girl refused to come with his own reason. I don't know the reason why he packed home. Because let me ask you. After she left, did you go to her to bring her back? Yes, he refused. He still sent me to social welfare. Did you add that you went to social welfare? Let me confirm from her. Also, what do you call no? Or some by Sabra Wadiana, as soon as uncle. Because if you know, Wamba, me didn't call him fear, no, Moko friend. No, because I don't be only mature the mammy breakfast of when he sent me to chief house, he sent me to social welfare. Tell that one. Tell that one. And to the okay, you want to say? Menti kasanti. Meti chini ba menti kasa. Matthias here. Or say, who didn't call social welfare one for nan kwa himfie bia. Miss no social welfare san didn't call himfie no. Ana me say, Bema wo su ni asem. Akasa na aba. Na nkula me ko fe no won hwe nkula no. Ana mam didn't call social welfare so won kan na do won hwe nkula no mame. Ana me didn't call en bibia. Seriously. Oh. Yes. You know, it is expected of every father to take full responsibility of his kids. So why aren't you doing that? Yeah, that's what I said. Let me finish my statement. He took me to the social welfare. Hello? I'm listening to you. We went to social welfare and they talk about it. And she concluded that I should be paying some amount of money. And I said, for that amount of money, I cannot do what? I cannot pay. You understand? And they reduced the money to some level, and I said I couldn't. But if they say I should afford buying some food stuff for her, I will do that. And I can remember I sent some food stuff to the place, and they received the food stuff. Call her, and the girl came. And she collected the food stuff home. If you know everything is not complete, you should have just say you will not collect it. Everything is not complete. She collected everything home. He left them he sent them home for 3 days. And she brought the things back again. That he will not collect them because they are not complete. With this one, you understand that there is something behind. They will not open up, but I'll open up. She brought the things home, and the family said they shouldn't collect the things. That's why she sent them back. Asking demanding the money they want to collect from me. And chief, they send the matter to chief house. Chief call us. Chief asks, "Are you having fight with your husband?" No. Then why is it that you are pulling your husband like that? And the chief says, "Oh, then you please understand. You come back home." And chief says, "Oh, then if you go, we'll follow back. Then pick our wife home. We'll follow back." They say, "Chief, the woman will not come." Let me ask you this: how much were you expected to pay to the social welfare? They said as with the money, the amount he mentioned, I cannot remember, but I bought food stuff.
But you know, you can't exchange the amount you're supposed to pay with foodstuffs because definitely your kids will need to buy clothes. They will go to school. Apart from giving them food, there are other expenses that we need to calculate in terms of money. That one, they said, if the kids need something, he will tell me, oh, they need and that to buy their clothes or standards. That one is different from the food side. It was in two categories. Brofo Samaria we pa nyakopo ani mi pa de kedi we me pa brofo aka me Live FM what is dey make acho ade me jani kaka bi e ba be tweme your friend say dey he fa kwan bedroom po me person be say okache. What do you want from the lady or what do you expect the lady to do? Because taking responsibility for your own or for your own kids is different from having an issue with your wife. Yeah, I'm not having issue with my wife. Can go and catch no. The open or catch na me de. Cancel. Di ne kwa na me de no. So ma command me do be so come abora ma ka ti ma le era fu yo ma come ati. Ti no akire mu. Aha, o sa what dey okay. O see one no one pen kwala no se me hwa kwala no. And that one to if she cannot take care of the children, so bring the children to me. I'll take care of my children. Na se o se hwe nkoda no a se se wo aware no ware bi ma na. So you bring my children to me. Why now here to be him? Ade. Why are they? 17 years ago. Oh, schoolboy, come back to me. I want to 17 years. Why breaking virginity in that time? Who here to be? When you're before flower, was a long sleeves on. Na fair day. It's any why you want there at the crew or no me and Shana Busyanka. None and to us, no me, no, why be not Sakofan and I bet you virgins are. What now, sir? So, when Timmy was here, Nadia, what forward you? Why am I? Huh? And no one can continue until an enter. Huh? Didn't ya? Say, on no such say, on one who near say, on what the no pay. So, what can say? Oh, what I don't know, my show, more the any fan of my brain. What's a mamma and dear, a untouchable. Yet the gun I'm running in the say, Kranwa, Tintima, a mobile mamma Merano, and the no film. Tiabende. I make a general so by someone named tonight. So, move your party, mean to me what no be, whatever being my new crank what not dear. Okay. And then many problem. Meba, Mamma, Kinsley. Bah. And there will be anyone no more worried than a year quarter as you feel. Ain't it so bad? Who person and it's not the pet dying. Never on no woman who quotes them like woman walk was now, mammy. Ma. Minister Otiwas, I know what you know, Ukura. Na ni mama to want to me pia ajano amano ono kwato me pia ko baby na ma jai me fie dani de won ha one proud about kwatena me jai me mama no na fie wale anti wan ye ne hwe won na o won problem so we be find problem omo ware fie no o ma fi akọ tiba bi na wa ja no o mo maame just o maame ya bre wanti no pese o tira no ho hwe no ya de ya no sa wo ha me say chese o maame ya bre wanti o pese wo tira ne ho hwe no na eja o banka so be fa no no mu nyina o ma hwe maame no nya sa yes ebra ose bere ma beja na eja ne na ho no mu ho no ye nya no sa na for wa on na ye ne sa it is a say no ye be nde na saware na na enye ya na ma je say de awale kwa na ye na kan hia me de hia me se madwuma na be so hwe nkwa na mitim be nhwe madwuma no so say Kingsley wo ma no de e ya say ye de da be ma bia so say wo hwe nkoda no
Any diagram, no problem. And to what say? Okay. Want to me, sure, Colano. For a column on form of Bremy. Mayor, dear Mayana Shom. Madame, any problem. Or may I mean, would him say, Bacono, so back on what opinion. Or no, bet to my Master Shama, Abronama, or Yama, or before. Put on with 3 months. It's like it only for 3 years. Once Mamma went to quasi that's on one Obekum. Not Obekum. But Ryan, I said, this way, Papa say in Crown. Intended me show them there, command beer. Society, Goshan, Pinam Goshan, Society, none of Yawaha. Anna, Obisi Canian in the Demois, and your form you know, or Mafano. I might say, I can tell say, or no a day. What I did them so much by your mamma, Bema, it's in my mamma and a canoe, a year ding. So we feel so person who could see Juma, Mabusian and Tenassi. Never quadanical mom, oh man, Wakoroma, Nepa would die. She wa Juma, so say why you train ya was a chinchia, so who persuade my from Quadani Brenui. And Quadano, yet the Ghana American somewhat 3 years a day, yet to them, my bema. No business for a cab, still a moon car in Chilemi. Oh, my Metias, oh, Papa Tiasi. Pacham, Mamma Tondi, Mam no Cobano, my. Where do you want to put once a move? Oh, mammy, so can I say? Mamma, Minja, Minjana, Menshom. Mamma, Mensham, you shan't run, sir. But you must mean to me with your man. To say, as somehow, Kingsley, why you a pass with you, say, either Saba Bano Betran, what they are, no one Bobra. Kingston has on hear me be a moo, a cousin or walker. Because 3 months, 3 years near me by like so better, Miss Abby or New Quane Cassa. Oh, say, you say, 1 year. On Fred, that is a young man with the phone. FM, my friends no card or patch them. Then into my friend. Tell us, I'm going to do so. When you bet in a being can call friend me. Me was a beer, the so was a son. So I was only met about Simon, you be crowded. On far from the grand friend, me say, Mammy, in Grand Castle. It's a woman of school. Penny do school. 3 years in order to fear trade. They were paying the school. 2 on 2 years. I don't know 3 years. Penny in the 1 year say. Or no 8 years. Kingsley. Yes. Dear Etienne, a woman, dear, who can a woman of a baby, but Jenny Quatchin and Quadano, so a woman. So, what shall now, what the other Maca now bet me, as I say, who you want from would you be a would you say Sukuno, and now would you a mobile to meet your mobile dear? Yeah, if it's Quadani, your woman. Na so wo yire ni twan se wa ma wade ase de on fa be ma me wa fa nkora na ma de na mi fi omo eno de ya ka ne ma onu ade yo so agel no wa frame da wa frame se oba no me ba no omo yale what wa say wo say wo se omo yale ase no wa ma se ni sika say one call shame oba no na ma suma me ma say oh wo na wo ho no ma ko say almost o ba no omo yale ko share mo ko no omo say omo yale no e ma so mo ka ho bi o na kra ne yale mami we answer Maintain we. What do you know, mammy? Nimam in the war. No, say, oh, no, Babe. Sure, well, no, I'm say, or my yard. No, mamma say, on my yard. She, so, you say, open chairman say. Would I am fine non to chain. Me passa would they watching a mammy was any mammy and Saway, dear the kind. And Quadani me a nuna ya woman. Obey na wo se waye ne amon wa frifie eye but wo man once aye die ese wo ye no kwa from say no kwa dia me nya oba no bio sa na o ka kire me
enya de wono frɛ wo a wo ka wo de abedrum panyimfo anim na ye kyerɛ ba bia wono wafom ene ye kyerɛ wo so de ye sɛ ye fi sɛ sa de we sɛ no adwene o wo ma na wonya wadwe sɛ obɛbɔ akoda ne ho bra obɛhwɛ no oba ne ho ya obi a na oba ne ho abufuo bi a afafa so obi a man koda no na wodi wo mabrɔ kwa awonya dia obetimi no ye afisen koda ne ye omoja wa wasene mu ma ne omo kakra bosumi no betimi no fabua na obayi so woni natena since age 17 obapanyin wo 8 years dwene ono so ne dache wo at least se mu ni hobia mu mpa ese o mama mi ni ese ono so timi eye bibi ma ne ho eti yi se bufuo no ne yawo en wadi ori ese wadi atam na mesimi kwa was wo de emfa ni nyina to nchen dwene wo ma ne ho na hwe wo mu yo mate enti mesrɛw erade ya adumu anwumre yi me amaje wo number no mafrɛw enhyehyɛ sasa ye mema producer no wayɛ nhyehyɛ no na de wonya bre a bra na me ne wonni enkomo why yo mate okay na enasa ne ene obepɛ kakra ama no na sisi akwa ma yeshe kese de obi ayeshe o ye ayeshe right ne pa bibi kakra Banya prakura makwa na hospital man na me ba fi en shebe ya na this akwa yeso ye do second and diamond me maybe end of the month there o de end na 2 years ko o twen na unti me join enti de Kingsley yan sha end no na mema producer from no wakasa why yo matter okay 17 years wodi akodonkwe wodi ache no aka mia no awie wani te yas ni yan 17 na 17 bro yo online no na what the flat house not flat house o say flat house people what the name me fie no wa yo online wa pene wa so no wa ena na betena aka se ana fi o maintain obi o fi maintain bi ha ama gini o aduma na je wasua aduma osua aduma no wie wo wie bisa no ana anya aduma nya topa aduma osua no osua topa aduma wie wa wo mu wa bom certificate awu mienu house nice girl ne wo fenso you safi wa no you was safi wa no he drama ne yi no ye hwe ne kan won asem mate man no was angry no obebo well disqualify me no drama nim disqualify ampa say was disqualify wait afra okay into yan train kosi ende no why ai na yan hwe se de beko adwuma no fia no we ya munya se ya o ma o ne ma so apabam fakakra ma no ma me na me ha ya mpamo na hema amua bi wo binum so a eba no ho a ama me kɔ na fe se o hwɛ se o mra o ma this is kind of brotherhood no o ma o mpamo wo issue a to bo aso wo mpanifo ofie mpanifo na gya ware no na mo ngasa yemfa abufo ntwe ne abufo no yakɔ a wonko ana uko you dress back when I tea back with the other son of a now and no share we are no my now was what should be near. Thank you. Now they no there was a I did papa way ya crown say Kurabe what them winning again with the coy. Ha Kurabe what them winning I bomb this where's the signing in uncle? What there was soon to be an answer. Wow. Grab a bro for didn't say. Grab a bro for didn't say. I pillar pot. Oh, my pay cry, not somebody. There was on table of I don't know pillar pot. Pillar pot. I see you. Corridor pot. Hello, be better as a corridor me. Mane ko ko ma tosi mi enu so na de said de aya na aye no we aye opanyiri Emmanuel Siao ofrikonom ana anya ho na mufri na wode nkomo bi bedan ye me ma na kwaba na ye nto aso tew ye nkwa ye nim eja mo kwaba na ho to say adum jo ye nkwa kra de na nka mo nta mpia wia na wia de na do ba ye bo me ba to subienu one ne yire eti kronum kwapra
baabi a mete no wɔne ne yere nte fie baako mu na wɔyare nti wana ɔbaa no bɛ anadwodu baako so ɔnhu ne kunu ɛgya to bu o yɛn hyɛ aseɛ kakaka wo se wo ba wɔtɔ so sɛn mienu wɔnyɛ mfie no sɛn aduonu mienu 22 52 52 aduonu mienu okay na ɛna deɛ na asie wayera kwa bɛɛ na ɔfa so yera yɛ ɔyare na ɛne no wɔ kunu okay ɛna na konta ɛbɛsra a ɔno ne ne yere no na konta no ayɛ san akɔ nkran okay ɛna ɔbaa sɛ ɔne na konta no kɔtena hɔ ɔne ne bɛkɔ nkran hɔ ɔne ne bɛkɔ nkran am sɛ daabi woyare wadunum ne ayi nti mema wo nkɔ ntina ɔbɛkɔ ɔne no bɛkɔ ɛna mebusa na konta no sɛ na konta wowɔ ɛyere wɔsan na mmom nyɛ ɔne ne yere ne te ɛdan mu okay nam sio na sɛ nyɛ ɔne ɔyere ne teɛ na mmarima mmienu deɛ wobɛkɔ yi afei na wobɛnoa aduane yi na meba no sɛ ɔbaayɛ koraa bɛsra yɛn ɛne aduane biara no wɔno n'anoa na yɛn nyinaa yɛdi nti mene no kɔ ha aduane noa no ɛnyɛ din na msi daabi wowɔ ha sei no wadunum no mempɛ wonnom aduro mmiɛnsa so wei deɛ aduro wantimi nyeme mea na metiatia hɔ na wadum ama wo ho atimi atɔ okay nti mempɛ sɛ wo ne no kɔ ɔso sɛsɛ deɛ sɛ mea metimi num maduro nti mekɔ hɔ a menum maduro no mene ne kaeɛ na gya megyaa no kwan sɛ ɔde ne nakonta no nkɔ ɔne no kɔ bɛɛ 5 days na ɛnya nkra sɛ ɔne no kɔɔyɛ no ɔde no akɔ baabi a yɛyɛ aduro ayɛ te sɛ stroke okay nti kɔkɔgye aduro ama no nti ɔne no nyinaa kɔɛ ɛna ɔsɛ ɔbɛgye no na bɛsɛ 40 million nti ne yere panyin a wɔwɔ nkra hɔ ɛfrɛ ne yere no ɔwɔ ha no na ne yere no sɛ wɔgye aduro bi a wɔnom meba o wɔbayɛ a wɔyadeɛ ne yere ɛwɔ kumase ha yɛ ne ne teɛ ɛwɔ kronom hɔ kronom fa he na moteɛ kwapra okay kronom kwapra yo nti na ɛdɛ na ɔsan akɔnya yere ketewa wɔ nkran hɔ ne nua kuma ne nua panin okay ɛwɔ nkran hɔ na ne nua panin ne sɛ wɔtua aduro no a wɔkɔgye no wɔno atua 20 million okay nti wɔn twɛn na wɔyɛ duro no a wɔyi deɛ 20 no aba ɛyɛ ne yere wɔ ha yi nti wɔn kɔ sɛ nnora ɛnɛ a ne yɛ kwasiada no wɔde na didi wɔsi wɔ anu aduane adidi awie na ɔsɛ ɔkɔ akɔgye aduro no de abrɛ no nti ɔyɛ no ɔsɛ awie dɔɔso nti nea wɔde kɔbra na mentena se ntwɛn nti wɔkɔɔyɛ a ɔbaayɛ na ɔni fie wogya no ɔno nko a na ogya ne fie ɔkɔɔyɛ baayɛ na ɔni fie nti no onim sɛ ya ne wɔn kɔhwɛ that time ne yɛbɔ world cup no wɔn kɔhwɛ ball baabi okay nti ɔne no wɔkɔ hɔ ɔkɔhwɛ wɔn no hɔ wɔyera yɛ na sɛ ni ɛnɛ uku ɛnɛ yawo adwada ne 2 weeks na wɔtwe mienu ni na wɔtwe mienu meba agya wo de no no ne wɔyera ne baba ko wo na adi n'akyi deɛ na wonim fa asɛm no ho asɛm no te sɛ deɛ mpapa yi kan pɛpɛɛpɛ
te sɛ deɛ ɔbɛfa no kɔɛ ya ma ɔne so kakra ɔbɛfa no kɔɛ no ɔduru hɔ nyina wɔfrɛ maame ne ɛdi nkɔmmɔ kama ɔno ano fon so nti bɔyɛ ne bɔyɛ amanneɛ sɛ sei ne sei na deɛ asie ni no ɔkyerɛ sɛ ɔkɔ no wagya no fon no ato dɛm wamfa no fon no ankɔ meba wo bra no ne yere nom yɛ sɛi ne yere awale ne deɛ ɔwɔ kwapra okay baako wadi kan wale ne ɔbaa no agyae dada wadi kan ware ne ɔbaa kɔ no agyae ɛnde ɔwale ɔbaa no Holland sɛsɛ kura no nkwaraa no tee sɛ ɔmpapa yale no ɔma aba Ghana ɔmba yɛ na week no ɔmbɛduru na papa no nso so yɛhu no enti ɔbaa odi kan waa no ne wo ma no wɔ Holland mmiɛnsa nkɔdaa mmiɛnsa ɛna ɔmo no ate sɛ ɔmo papa yare nti ɔmo ba Ghana no ɔmo de ɔbɛni abɛhwɛ ɔmo papa saa pɛpɛ week ɔmo bɛduru yɛ na papa ne yɛra yɛ dabi ɛna bibi wɔ baabi ada no a na ɔwɔ adwene mu haw bi anaa ɛno deɛ ɔwɔ ɛnɛ kyerɛ sɛ yɛatwa no foto ne yɛhu sɛ adwene no nneɛma kan okay yɛkɔtwɛ ɛna ne ɛwɔ mu no sɛ ɔtena baabi a ɛkyɛ kakra bi a na ayɛ sɛ ɛne wei ɛhwɛ me wei yɛ sɛ kyi memfiri hɔ so nti wɔfiri kronom ha sɛ ɛkɔ yɛkurom ɛno anadwo a wɔnka kyerɛ me sɛ wɔnhu no ɛna yɛpɛɛ no a yɛnhunu nti adeɛ kyeɛ ne yɛkɔhu sɛ wɔkɔ asɔre afidiase asɔre agya me ba wo de wayere atwam no kora de nye ho ne hia sese emprempren idie yi ɛna yɛnhwɛ kwane ɛfa so ne yera no ba adwene no yɛ kan sɛ mbato abusua me ba ma menye we say bra Facebook sese a na yɛnhwɛ se yɛbɛtumi ahu no panyini ɛnɛ ya ɛsɛ sɛ yɛhu no bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube na apɛsɛ oba bra wobo Nhyira TV a ɛdɛm ɛwɔ hɔ Bradum TV sesi a nebehwe opanyini ya ye ka ne wase ne di de sɛn Kwadwo Afriye ya kronom kwapra na wotie a sese nkrafan no onom koye no Malam Bawe ana wonua no one okotana ne nkyɛn no so de sɛn ya usapo na konta okay enti ne yire no a ya sapon na content de so nua ba nchen no ko wonua ba no ewo ha ewo kwapra na ya sapon no wa kra nti wo ko na content o de na content ya sapon ni na ne ko enti ba mai mesrew bra behwe bi ntwanfo mo amwo Malam Bawe empotemu ho na yenhwe se yebetimi ayemwa na ehunu panyini se de otie isa na otie won sesan kra na one ejaya sapon a wote eye Malam Bawe ɛna ɛtie Malam Bawe no fahin potin ana de munmu ane Malam Bawe no ɛse Kasoa area okay minim Bawe dia o se be La Paz munela anyanza Bawe dia mtb men La Paz e be La Paz o se o munio okay La Bawe be La Paz because no more taxi driver men La Paz be dia o no more taxi driver bro anza taxi driver na ye adwo Bawe La Paz nti wona na ta peke wo chese ebia na ewo bomu kwan emu twe kakra o efri wo aweshi fa woshi Bawe La Paz o de ko aweshi no se etese de bantema ne ayi abrepojansi na fa woshi na kwan na ko ayi tudu Mr. Madam for mo nya memoa wai na mebia homa no atwum Mamenko ya saponche na mimisa no de si poti opanyini ya free nsa. Hello? Papa, what to say? Boko na nso e. Adum kitai wa hapa. Apanyini a ya budi ne ho nkomo so de sembo. Kwadwo free ye. Am say yade a yeka ho aseme ebo no wache. Woni o papa ene na yiri ya tere kumase a wanyira. Ede no bedi ho kakra ye opanyini ya timi ayira. Ba so be ne yere na frɛ me sɛ obi a kyerɛ ni kun sɛ obi so mani kun bi bidro nti yɛmfa no mmra na ɔsrɛ me sɛ bɛma ina hotel sɛ munti ana me da mafu a me yɛ na me ne bae nti e ba yɛ kɔba
mene na ko papa na ho ko eba eti memne da na papa ne so de nsafu na be ya de no eti ni nya bi wakra ti mo bi to bi free asaman kese na mene nyina akwaje e wala pass ti ye ko ye na ye ba no di kan wo fi na me ko kaswa ade nsafu ko ma papa me ba no wo fi ti Sunday about 5 something na papa ne fresh we timbisa banzi nyina ameje ana ana wasu wo do no e nti ba akofo betimi abeje na no ya onyim trotro fro science nam kan se ne me kwa kwaje aba ana si betimi kwaje do no ba no na oni ho na ai test ane ko febo I was supposed to be no more bo hey, what is simple? Me Dickens lady go my yasapon. Me bagina so me basisia. Abusua ye nyina enim se ya man amamra na sa memu aye bui. Ene na ye media budget e wo Parliament House. Enti ye free Adum TV ni abo. Enkwante awura eye mrase bedwam sisi ya kwaba. Enti o say Parliament. Ai ye ko eho abasisi a enti misrawo Facebook ni YouTube ni TikTok ni de ejadam gidi ti wa hu ye Adum TV na person ko so wa sha bra Facebook Nhyira 104.5 YouTube no Nhyira TV TikTok Nhyira 104.5 and also official Ohemaa B but Adum TV ye ko mashebedem abasia ye to aso wa ha enti bra Facebook na ye to aso ya sapa kasa metie wo nti me kwaje ya me ba no nam nim so ko hwebo ya ete sane ko hwe balls for to be be dru fie na bo 95 ti ya kakrawa abana mi sane ko ho nam sa ada ya fa he me kwa man ko to no ho na mbe fie na mbe bu se fie ofo sa o ma hu se akonta na mana so na wache wona on sam sa o de ko ko ba ho no ta betina Nancy India Nante ama me bo be si tu ana de no ana na papa me ko police station ko ye case na police once in 24 hours o mo ntime nkasa wa guarantee yan hwehwe around them hwe e guso abisi ba this time ya still a sankan me bawo enti efribra oba wo nche ni nyana na mo routine to say he na moko say na ne yesitie wodi wo nche na say ye kunya 2 weeks ni nyana no na mo routine ne to say na moko he na oye dai ye ko ai taso papa na oye do ne ho pa ne ba bia ye ko enti moko kaso anu a ya wo mana di campaign wo fie ama men ko ka ye ko la fast ko gen sen fu Chese woni na ko baby a wa mana di kan se woni uni kan ko fie da day after na se mi be sino ye ko la pass ko dia de no e no di kan enti wo won susu ye mo no wo hwa ba ma we hin wo Misusi yemuno. I say, Madam Fubino Shia, a taxi never be a first no fire. I know she no catch or catch me a police report nature and say, any panel say anything. I know the catch him say, 1 year. And I'm sorry. I said, I see 2 days. I'm a police, I'm a master, I'm a fan call. Radio station call with the panel. Also, 1 year, no beba. We do best Friday, they know about Namsa. I go better with you. Anybody say, I don't taxi driver no cars. I say, one more person for Angelo. My case at Yana Munyan and said, I say, I might see I'd be inviting us or Yana do your papa. See, I'd now have a lot to promise a free into you. I saw me a walking. I am in a cacrao. Timiaka say allegedly winning baby abi abema won washada at when Irana. If I tell me baby or name according to papa no. Was if Dana Yebida. Which I don't know is why you be sad. I say Nebana Yebida.
na papa de he na se ne ba na ye bi da papa ye a oba ho ye a ne ba case ye ba no ayira pen o itese oni ne yire na tie kwapra ena o mbeka kira mi se wo hunu di wo ko ye su ye krom ni askore askore no wa mona ne yire na amane ba ne de o frɛ wo bia o askore ena ma ni pa kro be fa no ono an fa se ne o fa se ana ne ni atwa okay it's one year totally say and o be fa ne fi nje ko e no chese enti according to obeka en kwa na mi say ebia obi na be fa no nti sene wo ye te na no obeba enti ina hama se for police asemi die ena me pa chawo apart from a posifo no modi be die no asa abo mama ene yo ikura yo court o mesi yankwaje court order bi na ye rene course o ye mako hospitals mako TV station cause o man ka se ye ntwa obusiafo na mo na no ka se ye ntwa na awon pese be ko ayi ansa eti one am frame so mo di kan e dia ko TV station ti me dia ko ndo am frame ma me sa akwanya na me ko ka se on twe wayira de danzo wayira eja wo oyira ya ne dia ade chi ya no ko report ye na in say sani America say we wo kwa wankra ne yire no bia o no ye benya no o wo ba fufuro bi wo ba bia munimu ana obi kai ukrasi ne nkra ho minimu onimu asem asem ya homete o ye minim first stroke mo se say achini pana e da dwi no kakra tibika nto mo decision taking no e ya na ntimi nye solid say bia sisi a wona oti a waka ansama kire within the next few minutes say why be to mini madam phobia e bi ayenesa maybe me ho no friend say opese me be sra no kran am so me sha dey say oh me ni sika me be fa kaba so me ma no na mama sika na dia fa kaba na me pese me hu keke na me so me ba ene o ma ni sika na me ba no ha no send 50 cedis akosia o send 50 cedis ni ma mi we no within the next 20 minutes no ha no assassin me say e come de no na opeso okoto fufodi inti bi man scan koto fufodi na 50 no bra how comes I was sending me scan say me 50 no kra me dem dey afaka na me tran bas nkra me ni enti o decision taken it there ma men san ko ya ho enti say no what say we try court order na mo dey ayede papa I must say so me police ne say ya hear the force and informa with die informa with any part na kasa last e say ya say see adi for no ne phone na nkasa wo use no phone no way phone wa won ko won pie no na atade be na na ehye no o she singlet ani nika odi free gbawe ebesin ko kaso akwaje adro Baby, you caso, I'm not a call caso. So, only the call, Mukoje, and Selfo, Anna, the Quajan Selfo, La. The Quajan Selfo, day now. They are always have to say, what the Conon working up a call about Tiabi Fieda. The way I was a dana or by Ranwa will say, one and on Nana air banana, need kind of Wukoshia will be Quajan, yes, sir. Oh, bad. Day after. Yakwadi and for the Saturday. And I meet Chairman Corcaswa, a comma, a drew run. And I drew run a firm Sunday, so we it's immediate drew. And I'm with a drew and say, you may look at me a banner. And also, why are you in tobacco for betting me a bit? And I'm in the jar of coy. When you are one yana quam, Mujan will fear a coy. Mujan will fear a coy, my yana quam. But Saturday, the men got in Sanfuro. I will pass me in the Mobi to be fast. I'm not going to buy. It is Sunday, they will fear my Diana, a baby cry, and I'm a friend. I'm so mamma Quadimina. I'm without a pansy me with me a banana or so. I draw a read about for which me a budget. And I'm Jan Hokoi.
nti ma nya no abonten ene wan hu fie kwan mi ja no fie na me ko e yeah udi no hwere sansa wo ba mi fie no na about 5 something go bo 6 ena me ko bedru fie na about 95 enyemre na 95 fie no wana na nko ana team why na hu say opie no obi anso antumi an trace him am make traces via about him ena nko na mtifie ho anipa mi no ha da ho ena me omomba bi say o me say always ena o me say no oche won ne so ho ena me say okay ho de okwo baby o ta betena ho ena mpota akwo ko bo betena ade ne so okwa ide men na ekokura wo kunu go no kwa na ekugu am na eko oba no abetena ta won ne so etin bala ne say bo be 637 not ho bibi am baby sabe me yana na minni ho me today me hu say assembly dia or dia question and sign no purely okay ajam so obi otane ne nante eza na konta na otane ne nante ba taxi driver na otabe pick woman omo ya mintimi nwa dokoro ntia omo ntimi nya taxi driver no taxi driver according to or say wombra Vodafone or the number call no say chance or J court order ansa na omahunu ba dia wo ansa na won ape omahunu ko ma odiye Vodafone ho won yi abeti wasi oja phone no won we no so okoje edo na ba no oba ya na taxi driver na friend em say 3 times as 2 times sa am one na kasa ndi omo osugo kuma se na taxi driver ni dey come from so mra o ba bi wo ha wo de no kwa ne mo beto no so ndi taxi driver no omo ya ase ye me ba ya we madam taxi driver no osi woni wakonta no entem saying di adwuma no odi wo montem omfa wo fam wo no taxi driver no ayo bi a first of all bro bo no ana fare de ne ye ebi wa me ni kuma akra me ko me fumo tintampa obesi a me maka me shia de taxi driver ya kwa kushia no da ko de hotel maybe ade be che ana 3 days 2 days no be di wa ha no akosi no oda akosi ba no ko edu onim no ama taxi driver no according to we na say wa fu akra be kuma se abedi 3 days o mo nchen da enti I no cross taxi driver no ni po twa to de ka science o be yira no no die I say ayi for no would have working your voice na mai ne call log on the phone so no the last caller or ye ho ase na me bi say na ye wan ya the last call ye de bra penny yes kakra and the last call na 5 something and on the bra na ye call bra no mo bisa no kakra no ne hwan kakra ne se one ne kasa Sunday no no so kwa sore ba be baba bi otie nti o pon sore no frɛ na wanfa call you mean so there I mean so I know I made the meaning so I call you the numbers ni bi so I mean to mention okay enti abusiano ase wo de sign na bisa wo mu jiwudi enti anamo a wutu no de ka aposifo abam na wonu mu gusu tu ho anamo no yenso ye de media space no beboa na ye hunu ba bia wo pote na se de pa monfo bi na edi sa aboni so a yetimi afehwe out enti ba homode na bua na ye hu de ye matimi na me chinchi hospital ko 37 ko kwali in case bi an accident my me yes head mani na anti me bo mode an se de me meti an abua na ani pa no abakwa nka manya kwa akwa emefu nje bo mpa fi de hu se bi an ko ni mate ye gusua ye de be se bia ye be saba mo nchen why pa chu stylish wonum the taxi driver police extract police for the my no so ye project out so ama won say police for edimu tintiman taxi driver no wonum chese wonum de number ma ye friend no nanka ye ntie na no asem kakra radio if truly say the number na my idea taxi driver asem kakra me dwen ho ene say okay akonwa na ma minute papa ne tim yeah enemu ana ma me aberewa bi na ne nana ne papa ne da no
obetena ha e kan say ogina na asidi edi say ontimi ne nana na nya den enye sa bere kopi ahimfie no say na ofa ne ba no nti wiase yensa obi ati wa didie sansa ne de enya nuru hosese enya nuru hosese enya prebe tom sa na kodu pempensuo bi afi uyi hu anu a enyi biem ande no kre once a yefrade bi sumye empanifo se ema adwen nti se me no di nkomo ne na de eche amenyi woni biem because da sumye na ma wadwen de foforo ti yenhwe wanya na taxi driver ne ho no mra na emom no ade ba ko me dwen ho ne se yentie the statement aduro wura no eye aduro no wie ya no o se ubisa ne se ye betimi aba na eno so de nkensimu ba bia o de aduro wura ne ye aduro no wie no ubisa se yemienu ni ye betimi e wona na mehwe ade ntina e de adwene ne ba wotim na de ne ba wudum ndi a me ne makonta na tie yemienu ine ye koba wusu nim se o yale tieni o unim se o yale enti uja no ho no ka se mami bi na ni kunu yare a uja no ho ko ya be ma no ehwe mu okay ya o besine na banso a wona polifo be hwe de na ma minim se minian o problem mi jane wako ma also wo okọ work onu nko antimi ko work ba naima asemsi a ye wade ye de tare ho asemsi ye wade ye de tare ho nemom ye mienu betimi aba e driver no aye see friend no one medical friend ba ko second one wakati no third one ya ye mfa no to so no ye so say adenti ne ye tete no ye ha na adwene sa ene se etisade a ene akonta no me kanchire ne so onim hu bi so ma taxi driver we da so ne nam ho a wa berko a obetimi a taxi driver no ma police fu aye den woni pa wo ye hu dudu da so obetimi a che no ayeti kroma ya no oba ne ne kunu dada mu a wokọ ye kododo ne dawie ya wono ane na ba no ma ne ba panyini ekona vi ya nko mu kum be ma ne da so ane ya se de aja enti enye obi ani me statement ne se na na hema waya duro awie meni makonta ye mienu betimi ye ba baji o da so mu mienu betimi aba do wura no se adura ya awie de ni pa ba kofo ho no kra no ya na da ho kra en cemetery baba watena boche pen ana ai awana no ai ho no bai watena boche be 28 oba e de 1 year oba be 1 year ni ena obe hwe no ho yade ese nye bibi hu bi ase bia wabodam kwa chirisa me kura me drive kura na bia nkola gina wotimi ka chemse hwengola ni yo mo bitwa kwa no mu onu atimi kire me bia mame mra homa no so na me meje wadwen kire sisi ya na menhwe minim e bia ye ya ye wa ha ni ehunu no sa but wonso wadwen ye wo saying wadwen e ye wo saying 03220 83581 03220 83582 Mr. Ofra entie wo ho yenka wadwen ntem na yenko mame hwe se menya obi ewo ahoma no so a hello era fudi baby afrefi that I saw that by coming roster mo se ti ko ba ta free mame cha no abuja for juma mo ba no ke yedi sure sharp ai papa ya mon ne ka say ya ate abusia for no yeti onim ho hwede eni pa de ye nsan ntisa o so when san ntisa say bi onim ho hwede we e ka bi na bi san no da bi asuna bo nsa cha asana bi san na mahumu nua na ma mahu de ekoso ansa na hu te bi ni department de won ka ho ba ye nya hu ni die da bi mutumi san ntisa wa timu be yo ko bi o te mo twini gina mu bie na ya ze nipa na ihu nipa ni wi a eni be hu se nipa we ka ho na ze nipa we nka ho na that's it. Okay, hello this year obi amoyere adum cry wonso adum na ni ti asem na nam hwe sunsun wi asem de no kasa no nukure nim ho hwe na evangel eka bizarre nti na papa ne hwe no ka se nko beti nya ba na he asem obi atomida bana fe yare de betena me so na the same look here on the typhoid it's man no ya duru mai no ona so mebi mo maji na so ye ba no se de metin ye menya na me because oni aho na meji aduru enti me kwa ko je aduru e bai so enti no
Bigidi Sabranti, and then the bonus to Yabana. Upon Nhyira, it will be an yesterday. Never in the there was a Munabuchi, Yabe fine. Why? When Nhyira, when Nhyira, Yabe fine, I mean, Wabu. Okay, Yate. Hello. Hello. Foodie, baby, of refuge. The first is Sankore. Yo, Yentiawe. My into our also Sankore in the number. Sankore, yeah. Sankore Nina also told Bavarino. Mauba. Yo, Mabu number says here, why? I tell you. Never. The number no is empty. 0539 4. And I'm off from. Hello. Oh mine. Hello. Me no food baby of refi. If me know me kasa fi kono oduma si ajarago. Oh yentie we. Papa no na kunta ne de. Nipa engine ndi sa o. Mamu ngi na kunta ne ndi sa cause nipa de ni ti nye bo frɛ na obe pai ma hu de wom. Nti omumbom ana kolebe pie. Hey, yeah, say hello. Hello. Please. Foodie, baby of refi. Me divide me refi dominance. Your vida, ain't you? As a papa no. Waji na kontanedi. Yenji ni pendi. Or say or drink to say ada so betumi aya na so utumi ye. Papa ne ka se bi mu no etwetwe maso. Nti no. Omunye investigation na omunhu sese ya na sese ya nsa na waji na edi. Nso ma di nchere no. Aposifo oguso enti ye hwe de ye nso betumi aboa. Hello. Hello ba. Me don fo wudi baby of refi. Elo ba te wa ka se flash ma ko fo dia. Oba yentie wa. Asa babra na kasa no. Me te so ka bi se ka akofra akofro nti. Enti na ma na ka che adurowura na se ye mienu betimi aba na na wo se de bi ba ko betimi aba. Enti bra na de menya sure sa adwumboni wonti. Itafi bra ba na ye se ye nya no. Okay. To adwin chere no. Hello. Hello. Kafra. Momfa bingum na menhwe amanfo adwen chere wo ho na ensam say etesisi amza last year ana abema ya warionkofo mienu baako immigration ni on bright awe ensem ya court konebra sa ene de woni nipa na mohweye obi nim ne ewom say ya brantie no say nye ono na nso de wawo no de wawu ya kodedi. Hello. Okay, minim said the ahumano SIA. Inti. Well, good afternoon. Afternoon, made of fooding, baby of refi. I mean, the problem is perfect. Kwabi yentie we. Your friend say, boy na kontano. Onye body bi on said blue. Uko tie blue. And that's be a fan say wo. Ohemaa bi wona bi a oyare na bi ma ba won chen. And I'm saying what blue baby enko ne enko dia. Ese me no na ekọ. So I will mention ti bi o dey blue ne ma no. And I catch and say, oh, no better about the Abba. And it's a member of the Badam the Bell or he might be. So I'm not the chain, never be your. I may any of us who work at 7 and put your do the blow water and I am. So, into one or one that contained here. Maybe show me that I said a periphonic and Pafanecano. I am part on no movie. Until he said, but not Miss Amano. We're innocent. If no answer police in this animal, I didn't buy no. Wotona moko police okoje court junction am ya ko buda fon ko hwe no mo ni ade e die biem na nipa baye so kana tie enti wono de mo mi ogina de filo so ne hwe se da man fo gide kire se na minti be hu no misu mo sa gide no me kwa bi misu mo sa gide se na minti obaye because me ti won sia na me ka se bo na ya ade akonta no wa ya ade what ya fe yo ya de nipa no wo hwe de we I see ye ne ade sa e do no okoje o duro no okoje ukati wondo na konta no nko no nko akoje duro no nkoje duro ni baram de mama ne nom na de achi no da ho no asensene
enya me ne beti me se me koje do bai also e mo dwene ho anti that's it yeah mom dear enye ye ne de adwembo ne so obi a tirim said ye defend say opanyini ka say oh akonta ne de want to be nya sa na e kire ne say wo dwene sa na sa dwene say ko ba say wo ye sa so e inti wi ase don't always enu na make am say memma ne wo dwene papa no nko antira wo tirim o abrabo mu kura sa wade we mi be na ke sa anye yesu ameye dey awade a mi ko efe eye mi de minim se be ye but anye ya reinforcement be nam dey attach be ma ne hwe me wona bo mako manti amfa ameye dey sa na nipa bi adwene no nti nyankopon ye sa no odwene papa na wadwene bone ti enka sa konta na aye but ye kire agya se de wasi ade akomaka ade atum se enye ono ano won san fan hye di tim se betin aba so se enipa tirimu otum ebi ayono nti saa na wiase netie but ye kan ni etufu se hwa hu yie na obi yire ono ane yira woni ne tie abobra kwaba obi kunu atimi abomodia akum ono ane yire ebatan ya ono awo ba watimi she adibra komani bilenti watam ne ba edede kwaji sikedo de abiem na ne ase upese ohunu biem tidipanye wo da no wanwe ho na do ho hye zade achi unu kunu me no nyina na obi ankum ne yonko anma sore na moko boko ni ekwa ni tiaja yen hye se ana mo aposifo otu no yen de ne semfoni no ye betimi de atoso ni aboa na bia na obi nso ani etwa ne so baabi ana se wawura baabi ana wakoka baabi mpo esi ye wogide se ye ha de obra get results hwebe entra se chira don komo no de de ne a ye be hunu why etika wakoma eto yem efa emamme ana mami ni dwaka krabi na ye mamadi mwura mo Dawood asuye ye na we ena be delicious by just ono na waye manimu yi fine makacho say makeup class no eba so enti upebiribia yo upebiribia sua na de abon ho bra bomodin a ne hye no so efa mame se wode wo ho ebeba be dom makeup class anyway class she edano 3rd August ewo SG Mall Gate 2 nyema ye bechire makeup and main clashes ye bechire nails and work styling afa pedicure any braiding etiebo what you say Rihanna tie also open ade so we good guy come on board hoka edene ko truma ukosua bi enso 70 years no chance say worry na ho anti wa hwe ya take her ya o kwa adwuma no wasan akore fofo na ye meka etim israwa wani abre bomode nurse for wo bia freno I was 0508 148 378 0508 148 378 na eneni ni dwumade e bai hu enkommo beta no say e ba no bet hu senkan e bia wo na number 1 wo de ya ne so be create beta no account ama ho na fe wa verify details natural say e ye wan kasa ena wo account ne yo dia na where your first deposit abasa your mouse sika no bonus no yebetimi ama wa up to 2000 Ghana cedis betting company bi ene ho be risk sa Gaming Commission of Ghana ehwemu ebi enti ya mensuro kra se wo oni e ba beto ekese mame mfa unko endpoint homeopathic clinic na menchiro se yade bi atete wo bia no ye behwe wo prostate ne edukuduku mu ne ahwe afa kidney yade no nso ye hwe search mato bia baba bia na awo ho nsenkan ye oba wa wodie no ese ehwe wo fallopian tubes no ebi mu nsi ana unko sua no kra bia ka na abesimi awo biem ne nyina no ye behwe ade ama wo endpoint homeopathic clinic enu ti bomoden se wodi wani betre ba bia branch ni bi ewo bia sprinters ye initial signboard and a opposite Samsung Chronom Abohia Yoba Angel Educational Complex Takrade Yawanaji Estate Tema Community 22 Tachiman Yawahansia Esiama Yawanzima Dr. Namba no was a farmer na tobo Nene Chitrin Komo 0244 867068 and a 0274 234321 na ejawone na din komo syntax tank na medema warie tanka esuo poti tanka emfedi tanka sonson tumi ntina matoto bilbire entimi emmam syntax tank eye tanka abedum Ghana eno na sabe mpradu san auto awonto biem enye tanka pai okay eti misrawo bomade ya opese obo wani akoma na hunu sede esiti a
Okos online na syntexgh.com agents a wonu motono edoso epa edinti bomodin a na number we say so e na ofre ni obetimi enya bia 0244 335-168 achechede na ya shansode enti e ya hwe na yamfa so kwan na no wachenchina e last show Bonago Limited dia ba ye di kumumu anyina ye wa fibua ana wonwura mmoa afibua de na duani okay last show saka ntafre sonkonsuo ene esa mmoa ne namaduano no especially kitchen cupboard ene ye mpam ana ye wardrobe on say emmoa bebre na sometimes on na hima ade abem on say emmoa wo dam ne say woda dum light no woda dum light na dem onyetum okay eyesum kakra be tete melisa o sole abun so mo ne nam ho sa mmoa wo nyina no mo na eda wo when you na so da ye no de nti a so da ye a unya kopon that's right etifa la show no gu nsuo no to aye ma bottle okay bottle no fa ordinary water fa nsuo no fa gum na te la show no ba gum wo so no kakra bi eno abenane na ima ade a efe na e kono na la show fo pese e kire o se ye dwene ho niti u be spray be wie no ebia na aduo na ansa ye pese e kire o se fasi wo 3 years expire say baby fire that's a wood a year no fire I was 0246 519012 0246 519012 obabia wodi an be de na kunwetimi asan check amount ama bibia ko fire na a Lillian seasoning powder eno ene twa se wodi ye wodi an nyina na wakofa beef de de aba we wodi gu na ntwina mu a sofo mu a se paw eno no de what they are 3 points ye were noodles and spaghetti there e wo ho ye the all purpose aba eno so e boa mapa wakokọ nam no ehu enya nyina betimi atema da aba mu a na e Lillian chicken seasoning powder or the jollof there no aba we no ma jollof ani ye fe nkofo de e fe de bia wo de ni apa e ho ya fa bi gum na hwa de obo the difference still no asomudro no enie e Lillian seasoning powder naima enema mienu ne de kwa abade ba ko na ya na nipa ni da so na nya no a de hia na no ayo ba wonsa no okay ene wa ho ofe ade ya se wa wale oba ne ho ofe no nsa ni maduane no a hia che bibia ane e ka se wa ho ofe de obeko suban no eye nkwan be ma di nkwanpa osere sa be ma bia obehia no ba adwuma nanim ti bia na yere nsa no bo bema bi onu di nkoma na segusu bia na chese ya bone nkwade okay nkwanfo de ni de ya sa oyere nkwan no wani ya ntira na nka nyire ni bebre ye nu o nkwan we na eyere Lillian aba hunu se dabi Lillian seasoning powder boa ma seasoning powder seasoning powder yeah enti ba be so enkantete no doctor ababisa no hwe na ye papa no mo to abi na ade bi wo odidi ankwa no de som na ma ankwa no taste no ayede eno na yaye ni nyina powder because e bi aba okay enti fa so ankwa ni still ye wo still de ye wa kokko nkwan ye wo bibia ye wo nam bi wo ha ye mfa mfra kokko nkwan nya aduane wo de kotuma wa say no because ye mfa eye san anam we ya ye de no anwamu yeah eye de de to anwamu beef ye mfa fra kokom but oba bi de be fra kokko nkwan aye amma wagina ni so exactly yeah enti Lillian seasoning powder na ba se fa so nkwan ni na nkwan no test akola bia so asabe mpa bia so kosko hunu ade bia ne ma mensa no bo yo Mr. Wada edwa so ba bia ya bisa Lillian seasoning powder na jibi ko fie obedo do to afre was 0244 406192 na 0598910500 na 0249712246 na wajo de abra mo na de abena ba bi de abena o say ade ba ko mani je won say o ba abena bi adin ba ma bi o ha no sere sa ada wo na do asa abena na doctor sere okay abena de da me kwa wade na ware obena na che se wani abi okay abena bia ba bi de enti ya de abena di tu aduane so a na che aduane na de okay test ni excellent okay capital camera for fragrant okay otima say enti abena mo na hima abedum Ghana yeah if you be abena mo wo mbi atoko ansi emu bi wa wo no ansi wa 3 achakra 2 minutes na
ase ati nsuo ba bena mo onu asi wa 3 days e da so ye mo me ba cho mo edwa so ba bia wudu twempe wo se mo mama bena mo e na e ko bibia nso e dida fan tap and hope na broche abaga na say wo fro car e ye car di na fatria tap and hope na aba no tap and hope tap and hope aba no hu na I must say o the private na mo o boka because we from here e kwa franchoa private obeto petrol say enti na ya na memfa ka kese ne man ya o limousine obeto petrol sa yeah tap and hope no o fro car na taxis ne to bia no afidie bi bom what the answer to happen be na bra office ne mfa sika ngu card no so what the fashion so machine na be detect atra say from tech to a francho e say no ati afrim yes I won na sika so hu kufu na this ade ya na so obi dia baso 2 cities e be ju sika and no credit but wonya asa card ni bia e be boa wo na driver ni bia so wonya fidie ni bi ba o car ni mu a etumi boa ma wo save sika yeah nya fe na program am bi ni ade bia ni download the Play Store and also Apple Store and also a friend number we need register more for free 0535 125004 cho no cent na ya matete na yete radio ho no na yete cho nye ne cho yeah ya say yo wodi ni adai yebo ana odi hudi so adai bodi ana sama paso ne adai yete ni badin ne de wabu me otema say enti cho ye abadom Ghana okay ha enka na wo ma ne mema hu nyina cho na be ye free ho pia ade ba ko cho aye na cho na ma enne nipa tumi sia no bi asere obi tina troto motumi ba ne nan e ba ne nsem wo ba ne nan otumi ba ne nan ba ne nsem nyina enka ne na cho ni ho no na obi antumi because na sent na no oten yo otema say cho o de fra na cho na ma ne de sra wo kala kwa ye no kala ye excellent okay we look beauty and attraction okay beauty and attraction no and I make sure be able to convert me akoto bi Panda Mart wa Accra Palace Malls awodo ni nyina mu but na total was Spinters WhatsApp ye our number we so na ye ne woni nkomo 0504 555535 and I face 0551815388 na ene ye entwetwe nkomo Cindy mo na me di wurie no on say obi odi Cindy mo bia no o wa adwene bi ade bi woni trim on your friend Afgorant o adwene right okay entini anaye ka say enyentina yete say ahoro bi a wo dompe mu no okay what am I say enu di Cindy rice ade bi wo Cindy mu a ebie wa adwene mu nti akola bi a okosu ane ma me di Cindy e ka ne ho bi aya bisa akola no na adwene ye fast akola no sense for tire say akola no ta di Cindy mu a sa Afgorant na ewura na adwene mu okay enti stools nu benya nkomonto Cindy rice emankora ni nyina ni okay e pasa akola no onye boso akola bi ti Christ anu wada papa pani bi ti office anu wada Cindy ebe boost you have confidence yeah ema immune system no boosti otima say pajo Cindy mu dwa so be ya o esa kwa na me dompe mu nyina adwodwo me ase me ho adwodwo ase beni me pajo be bia obetimi enya bi na wato du dwa so a o say ono mo ma o Cindy mu no bi na wonso bobo bi na efama abusua ni nyina eni kama mayanko da would have a hospital na ye ni nkomo kaka doctor ba da wo ma ye bibi fufro o kire ya de kire ye tete ne ma nkasa nti ene doctor watena se ye ma na akwaba doc mo akwaba me do so me no na pomo e we dan po nyankopon ya ma na bro so ye da Christo say ye mo nkomo e answer na no ma me fa we ncho na hwa de e se me no na hwe but abrepam no omunyina abebefia ha abe kan wow Father no for pa 1 year 6 months wow on san ho for pa na ade onchaza kwada no so kwa no omo kala so omo de ba ho sheda mo nro nso a omo ebe ma kwa na kala kama na oba o ma na duro ma ne fire funu a o so o ma na duro ebe ma yafunu na gina ye to so bi o se o ma na duro ebe ma na awo mre okay and na fe so akwara no so no ho be den na fe no akwara no ho aye fe a very healthy baby anti no edu baby a oh nice ya na haban no eye bibia yi okay ma me nkyere obibi kakra on so trofo na ya na ofa dance ni na wakofa no te se Pakistan onim se wuntimi nko ho o de wa hwe we me amede o wow de mu ni me amede mu ni wow ebini
Wow. Wow. Now the hill. Yeah. Oh, nice. So healthy. That's one day have a ma. Antino Dawood Heba Hospital no. Any jena ba manabro so. Wow. Obi a chini ape awo na enye no. Ya na ye pese nipa no oba no one be ma ni nyina abeba. Okay. Na mo ba de edi kan say ye be hwe say efiri oba no ana say efiri be ma no. Enne hia kese pa o because e ma no ya na ye ha mo pa. Obra ya ware mo na afi aba. Akosi afi ne fa komfie me no na oba ne mfa ye funu no. De ana ye mu nya ne say mu na mo wo. But ya na ye refi say wo kire mu a o se me nyim no. Nti oba no kra ye funu no. Okay. Be man na wo se onyim oba no. Se ko ba se be man na obanyim oba no se how e wo ne nkwamwa no ho a the question is oba de na wa de watimi anyin se oba no. Ena Dawood Heba Hospital se afanu mienu nyina amra. Na mo ba ye behwe se free oba no se free be man no. Ye de amoto aduro so abrechi wa bi na anyin se aba. Hwe ayi obo ase be bi de akokre. Me de me nsha dan ye familiar with nkro no. Ye no ba bi frame enra. Ofre me o tiatia mu sa umse na ni agye ama na bro so. Emisa se maame adai na wo tiatia mu sa na o se doctor maame tiatia mu bebre because me ni me kunu aware emfie dumienu 12 years. Awo no emma but obi na kire se ye ba Dawood Heba Hospital wa adwe so krapa ebe yi. Ampa nso ye ba ye no wo de eto aduro so bosom miensa. Afi na enya bosom baako. Enna no pay ma ko check ya me ko ya ese me fa yefunu eni ntina me fra wa me tiatia mu sa no sei na efe wo hwe sunya ye nua ba wi a ono so wo last week no ono so ni kunu aware 7 years emfie nson o ma ye de o ma ye bia enye ye o mo kra de 7 years o ma pa ba so enye ye but abere wa bi na ka kire o mo se me ta hwe doctor bi o TV so but me hwe na me hu se aduro no nyame a che na aduro nti mu nko ho na be ye omo ba ye ne to aduro so nyame ncha de omo beje first one second one de toss 3 no e na nyensen e ba ye omo ansi ha biu kopim se nra ko ba ye se wawo afa no ho afa. Wow. Onti eyesa na aduro na wo ye no wani agisa mpa o ye adu papa na adansi a ebe mu no edoso enne me be do se ne ye nko TV but me kurade we se ne ka ye ko TV anka hwefo hwe pa oni ma de kro Facebook ni YouTube phone be we oni ma de kro we na da no de na haban ba ye na 20 ni bi ni that's no 20 ni boy also be baby e wo de me kire okay we na your friend na kraman kote oh you won say potuem yeah we na dropa mo de den we so akomore ni akomore ni hini ni won say you can adru na ho traditional medicine no you use plant parts okay even a kodru baby mpa you use part of animals near their frade are combine yedru that is traditional medicine won say tefre cry the yedru tefre ya do baby yedru bi wa this all the tefre okay kankabi bi wo ho a obi wo ho ade ahono no empire eno antwe etimi de kankabi ya maneko wow won say obi anya stroke onya stroke no achepa bi abe say 5 years 6 years enti no wapa ba say wa ye adura ofi say watro enko bi onu mi ye ye fa say be wansane okay ne dompe na hye ne sere no mu no ne ye de aka haban ho ne ye de ye adura ma no sorry wow enti traditional medicine e broad enti na tete no na ye nananom no mo hye moto o mu nim de na o mo ye but on say combination of herbs enti no okay so here we are on say e ntini on e root dua hini na we nso on say akomare nso ye ne hini ya mfa na haban yo ya mfa ne dua but ne mienu no nyina ye ne hini adentra on say ehini no ebo a ebo wura fom okay so we nso no bo a ebo wura fom nti say oka akobore yi ene krama akwati mienu ibo mu sei na utwitwa ne nketenkete na obi a onim bitters hye pa no or the hye bitters say our premature ejaculation ono oba ehia smape na ne ho asane no won say wo mema bebre ho a ono oba ehia bra onhyiamu die ne koso na no na ne ho adwojo okay obra ne ho asane fifi ho na adwojo oh ena oba ya empeja biu sa nipa no 8 year eno aduro na ne nyame se me nche no oh nti wo fa kraman kote no ene akomore no aka abum now they are shebites manisi 3 days
sɛ wonim alcohol no mu a wobɛtumi de alcohol ahyɛ ba wonim alcohol no mu a wobɛtumi de kube nsuo kube de adwan no ne nsuo no na wode ahyɛ ma ne si 3 days na start sɛ wo nom no anwummerɛ biara no wokɔ akɔda na wanom disposable cup ketewa no baako anaasɛ 1/3 glass no baako anwummerɛ biara no wanom wei wayɛ wo ho aduro enti nyɛ adeɛ a wobɛhia aphrodisia biara bio ɛna wei nso no ɛsa wo yare a ɛsa no forever ɛnyɛ adeɛ sɛ bi a wonum nna a wone bi a ho kani bɛdi nhyia mu a na wakɔnom da bi wonya yɛ na sɛ wosisi mu ntiri no mu nyinaa bi a you are good to go wei ɛyɛ free yɛde akyɛ kwa enti kɔkɔ yɛ bi na deɛ ha adwen ɛne sɛ kwan finfin no wasan ɛne deɛ ha adwen paa ɛna wo sɛ obi wɔ hɔ a wo ho na kwan a wɔbɛfa so anya bi no ayɛ problem de ma no yɛne yɛ wo sɛ yɛ dry no in hygienic way enti no nipa no frɛ a yɛa yɛbɛ package no kama Ghana anaasɛ baabi a nipa no wɔ biara ɔman bi wɔ so biara na yɛ package a ne yɛasɛnde ama ne yɛakyerɛ no sɛdeɛ obɛsi ayɛ no nti ebi wɔ hɔ yɛka sɛ ebi wɔ hɔ a ɛnɛ yɛnɛ koraa yɛde bebree no yɛ deliver bebree nti baabi a nipa no hwɛ efiri anaa wotie efiri biara no ɛyɛ krama akɔte ɛna akɔ mɔrɛ ɛna yɛde dɔg yɛmfa wo number ne nto dwa titiri yɛ deɛ wakyerɛ yɛ maka kyerɛ sɛ doctor deɛ sɛ wo bada wudo sɛ wo ma hɔ adwenkyerɛ bi na wohia ebi koraa nyɛ hospital wopɛ adeɛ yɛ a yɛakyerɛ duro yɛ a yɛakyerɛ aha bi ne nyinaa no wɔdi ho dwuma aha any abrochire nyina doc yemfa number no ntu 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 020 168 1717 yenua baby frefre suhum na o se ne sisi aye ne ya na adwuma wo ye ne se oton bode e wo kwan ho na wode bode abegu kwan ho a obi abasa otobi na o pagya a kire nipa ne se hwese de bode we sitie okoto ya opagya bode na ne sisi moje ne twi nti asa agro enumre eduru enumre na okofie no se enye se omo so no mu de ne hyeka mu a na afi ontimi ntene ne mu bio ode saa kosi 6 months na onante ade sepoma nti bode no wagya aton na eno na obi ka kire ne se edura betimi age no eye se edura Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules any Dawood ointment ena eja osuma mo mkoto obi bre no o se we use we miensa 360 capsules no miensa ena Dawood ointment nso miensa na enije se ma aba no se zizi a otimi kokwan ho ekoton body enti anytime bia me twam wo suhum bia no wa kire me baby oton ne body no ni na ho no fa body ento bi ka butu on se efe o ye adwuma ye papa hwekoforudia papa bi ono nso so okọ afuom na ofi afuom ba no na okoto amena bi musa na se ne sisi moji ne twi ono so asa agro e de sa amasi ano ona ma wachia but obi ka kire ne se Dawood ne ye onkoto bi na bebo ano wanfi ti ohwe program last week sa no se papa ne nie nse do si kan die meto aduro na me gidi se bebo ame ampa so okoto Dawood 360 capsules no mienu and author Dawood ointment nso mienu ne ya wa frame say doctor na me nhira wate last week ya mete won kan me koto aduro no na me kese ahoto aba on dakodwom e wo he santase ahojo kwan so ahojo kwan so dakodwom ana minim ba bia dakodwom oh danyame usani dakodwom santase run about the bay papa bi nso ho o frame me ka kire me say Dawood me de mesisi achia ama obi onim me dakodwom bia nim se me de mesisi no me obi amachia but me ba eneko baby no obi di adanse e for wadro ho na otobi breme otobi breme no me start se me fa 360 capsules no 3 ointment na me di twi me yusu maako wie na me hu se dro na beje me na me frɛ me ba no so otobi be ka ho ma me na dro no ebeye ozi akwa no koto Dawood 360 capsules 10 Dawood ointment 10 they say we use 44 ne sisi no say awatene no no nimpa say obi a onim no dakodwom bia hia ne na onhu say ono a and obi sa me say sisi ano 6 na aka no obetimi anu matoa so ana na am say dua enye wani ebe wo no etu ase na mum ye ntwa so onum no nyina akopim say ne sisi no yade ewo mu no ase ye betu kra this obi hwe a onko pharmacy herbal shop over the counter bia eton aduro bia sisi anu nse sasabraba basi ya sasabro no ya pa mostly ntri so eto asesa akoye nan kokomu no
etimi twi obi a wanso ade mu na okwohwe ase obi won so ane sasa broba ho tene nan wako amu a ontimi ntinim na obi won so atene ne nan mu na eba chi ne sesi a ontimi nkwam okay ha na sa nipa no wo sa atibi anu a onfa Dawood 360 capsules no okay 360 capsules na odi Dawood ointment no etwi nti o twi no na o memene o twi no na o memene so de sitie bi asasabro na aye no na bejaye obi sasabro aba ma ne nan kotodwe no eba se ya na joint na ahoho nti kotodwe ni titru pa bo sa ho onfa Dawood 360 capsules na odi Dawood ointment na odi twi so na eba ne sa ahono na ahono no nyina bo se atwe ya na oti wo mu nyina na ejaye ti wo ko pharmacy over the counter herbal shop be also per Dawood 360 capsules and a Dawood ointment. 0244 88 64 37 0244 88 64 37 there were addresso krapa se ni peru free kumase e ba dweso a e wo nsani fa so okay na beka se obesi o Metro Junction ho usi o Metro Junction aka se wo ko Dr. Dawood obi abekere okay and free dweso side nso na e ba nso a o tra dweso kakra bi a ka se obesi o Metro Junction usi ya also ko Dr. Dawood and agwa filling station aka se wo ko Dr. Dawood obi abekere obi ayo e aduma from Monday to Saturday every eduada ekosi memenda am straight here for kwesi ada de ya na kwesi ada enka ho go the frame number no ba na wo hu kwan na offer 0244 88 64 37 kraman kote no ene akobore no eno nso ba bi awo bia no ofra e be paketi obanom o sha no bi oba betimi anum bi oba anum a ono no obanom yinu kwa akobore no kwa okay ma menchira wade bi obi wa bowa for so many years enko e wabo ofa akobore ni hini no a onu ana de ewo asom onu ma achepa 3 days ebejai ewa o ka se ewa we di ewa enko doctor training nyina wo mo edru aban bia no kura ba 99 medicinal properties aye wo mo frɛ na wo mo emeje edru na yenko anti call that Dr. Dawood nchen na number no ne dia tudwa nanim te na doctor na no obi se wo frɛ wo sadana odi haban no ebae no wo se wo frɛ wo sanam se doctor tell be na course no doso nti wo frɛ na se me fire to aso frɛ because bi obe frɛ na obi so gina so for a day yan receive call phone back so kra not less than 500 nti wo frɛ no na obi so frɛ sim to be say obi na miss call saba bebre yentimi tracing frɛ back nti this one na obe to aso e dey frɛ okay na wo WhatsApp me so bi a voice message so a eno so meti jo okay enti mame 1 minute 1 minute na me ntwa me homra sisi a na hima eja me da se bebre na me nua ba na doke ne lepo ono so de ne submersion beba ne de submersion yenko na hima de tie ne me nua ma no wo me tu omofo me sere wo mo so ne be ma no wo ne wale no ebetimi awale yanka o mienu hia ye den wale ipa mienu wale nti na ya busua de ya busua ne ya busua na e kan bom asre aya adwen kro aka mu mienu aden abom nti maame papa ene maame ne papa ne abusua wo fam ne se wa mo ana tena ase nti wo kwa ware na problem ba mu a susuma wo kokko how asokwa de ne ni otema se ye woni pa bi wo ho a abrabo mu na ahima obetima yade afun pa but ye hwe ne standard ni ahwe pempensuo bi o misbehave a wo de bimbe difo ensu no difo especially panimu enti say ye nuama no ene ye nuama ma no kwa ware na se problem ba sabio omuhunu se eyem panimfo bi na tena ase ye den achi aware no okay na ima bible se kwase afo kukum na bufuo ye den ewo obi otab de bufuo ye ade bia na oye ade ni wi akire no ono ohunu se wagimi sa obi ade bufuo ye ade bia akire ono atena ase ohunu se wagimi okay hwe na ima abufuo mebinum kra dwuma na nka mom sa kwa mo na abufuo nti o mafiri wo abufuo nti obi nya yere pa odi abufuo sa ma yere na bo no obi nya kunu pa de waya una no kro obi ade tum na so hwe na ima de ehu pa na se me yere no na waya ma de abro obi ehunu me reaction na me ye no obetwa mu no eno da mama obi ehunu se me nya dan me nya
enti yesu suma obon haw e wa asem bi ho ayesa wo ne be ma on pe kasa te no mo odi watama ehye ohwini ehye ne hwini mo bi ante ba wo de wo be yam obi abaka se odue bo enti ene tambia no aware no mesre eye pa nanso ehu nsem bebre enti wa ho ankom aho asem ne ba fa company fu anim tie metena ha kan se wo no partner be wale na se wo fi se awade no problem ba ho na se problem no oba pese mba solve na mo ato aso a se problem ba wa ware mu a mo bia yesia na yedi asem mo bia mo kwan du ya wansem bi wa keka e wo kwan du be mu a ware anya den enye ye be ma no te wa ye wade wa asew be ma no nya ohwe o so mu mienu obi anya obi abani o but asew no awa no atia no nti misre ese nyankopon sire oba bia wotie me ne se ma be ma bia nwale nkotena abusuan fie yet not Bearman papa ene ne maame etifi ho bia se bearman papa kura na si ya efe na abusuan fie entena ho wetu efa wasumdie enti because awofo ni bi ha adwene sabe wo sempa bo akwa wanhwe maame ne beka se ne basika na wudi na kumafo ti se bearman be wale na ne ho nso ne ho akontu se obe sida na obe handan obe tene ho afia busuan no 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 mienu akotena na se edada ne papa fie obe wale de wakotena wa condition da mu kura nya dan na nko maame yanko And it's here is soon at your age, you said no say. At that time, now or some cow 2 was now we are with you man. Nothing as you said, dear me, I come and see a near Russia for him for cry, dear near our dear Mukra, Mamma craft and a papano or mobile. Almost our crobesso. Yenian Mano. Ya yempe bibinye o yempe bibinye eze be ma no aya na asede no nye be ma no so nko a o nti ya yemfa sa adwene chetim once a wo ba no woni nipa me ni na aka abom na makofa aba nti responsibilities in there both nti ya yenko tena ba bi haza no on hweye eno o ma yesia na wanka sa so to wa yere eno nti na wo sa wo tena se na opa bibi ye na nya nyina so bi na nya bibi kura wonsam na be ma no so ba onu so hu sesabi oba ya me bai ye sesu buafo ne chese be ma no obetimi ato na wo wapagya no enu nti wanyere wo o sa de ne so na wanyene ahu se na wade tie de a na wo de wo plan ko de a you will be a failure. Okay, abusi anti ye tufo no na ye tu shebre fi se futuo no ana de be na anti akodu shebre mu emaya anketo no amosisuo no amoprem ho awade ho menene bewo my baby daddy for no pacho monye very careful obi anya steady na ne hunu akwan na wo kọ na ho bo ben na wo de kontoto ye ben na opanyini die nsu ye nsu ade mfiri meka kire wo hwa no wanyi nipa bi ani enyi wo bi ani Kristo nko a free the Bible no kwa ka se eno menka nia ode ne hotu nipa so menye obi ani wadamfo wukunu maame wo papa menye obi ani because anybody can betray you at any time depending on the crab baba ni tirim nya namfo nko enuafo keni ebe no munya enuafo ne ba ni tirim se wonkum ni nua eno kra yetete nene inti hunu ni awoye baby awuna bia try to leave a message ahana me wo trusted people wo maame ana obi a man live location money way nani pa hunu baby anam fi se ebia de onenu nam ugini de se wonya ohwe nanso da bia semunti kire baby awokro kire baby awonam na emwa na bibisi a yetimi ehunu wanam eso adwatonde no bi ewo ho ma mentwa me ho na yenye enkato kakra ye ba na de aka ne nyina ye de asoso amamu Nima yake kabo mudia ye Colgate Herbal sebe kwetia emwawa